ukore ku buryo wireba neza, ujiangalie vizuri, urasanga ugizwe n'ibintu bibiri. utakuta umetengenezwa na vitu viwili: amaso abiri, macho mbili, amatwi abiri, masikio mawili, izuru rifite imyenge ibiri, pua ina mashimo mawili, n'iminwa ni ibiri, hata midomo ni miwili, n'amaboko ni abiri, mikono mbili, n'amabere ni abiri ku badamu, matiti mbili kwa wake, n'amaguru ni abiri, miguu miwili. byose ni bibiri bibiri. Vyote ni viwili viwili. Muri ibi bibiri, kwa hivi viwili kimwe viwili, gishushanya ubugingo, moja ni uzima, ikindi gishushanya gihenomu, ingine kimwe jehanamu. gishushanya ubugingo, ikindi gishushanya intege, moja ni uzima, ingine ni udhaifu. kimwe gishushanya abakiranirwa, ikindi gishushanya abakiranirwa, moja wenye haki, wengine waovu. hanyuma Imana hano Yesu yavuze ngo bari batanu b'abapfu na batanu b'abanyabwenge. Yesu anasema watano wapumbavu, watano wenye busara. Ikintu hano uwaha umukoro cyangwa se ikizamini aposo ngo atwereke abapfu, ukapatia mtume mfano atuonyeshe wale wapumbavu, arinda saza atabamenye, atazeeka kabla hajawatambua. usibye ubu biri kutugora, isipokuwa siku hizi inatulemea. ariko ubusanzwe abantu b'Imana bakagombye kuba bambaye ikanzu yo gukiranuka. Kawaida watu wa Mungu wanastahili kuwa na vazi la utakatifu. Salomo yavuze ikintu gikomeye. Suleimani amesema jambo kuu. Yaravuze ngo hari ikintu yabonye gikomeye munsi y'izuba. Kuna kitu waliona muhimu chini ya jua. Ngo nukuntu abakiranirwa aribo bakora imirimo yo gukiranuka. Ni vile watu waovu ndio hufanya kazi za haki. Hanyuma abakiranutsi nabo ngo bagakora imirimo yo gukiranirwa. Wenye haki nao wanatenda maovu. Icyo kintu cyaramuvangiye. Kitu hicho kimemchanganya. Kandi n'ubu ntabwo byumvikana. Hadi leo haieleweki. Ukuntu abapagani aribo bana beza. Vile wapagani ndio wana wazuri. Aribo basura cyane kwa muganga. Ndio wanatembelea sana hospitali. Imfubyi n'abapfakazi. Wanashughulikia yatima na wajane zaidi. Hanyuma bene data. Alafu ndugu zetu. Bikaba ari ntaco bibabwiye. Hanyuma ubwenge ni iki? Je, busara ni nini? Ubwenge, busara icambere nuko bubasha kurinda ubugingo bw'ubufite. Cha kwanza inaweza kulinda uzima ambao unaweza kuwa uko nao. Ubwenge bukwiye bukurinda imitego ya Satani. Busara inastahili kukulinda mitego ya shetani. Hanyuma ikindi gisobanuro c'ubwenge, ingine ufafanuzi ya busara, nukugera ku mutima w'Imana, ni kufika kwa moyo wa Mungu, ukamenya ikihari kikaba ari ico ukora, ujue kile kiko pale unafanya hicho. Twisi iriteguwe kuruta uko tubizi. Vita ya tatu ya dunia imetayarishwa kuliko vile sisi tunajua. Hashize imyaka mike Putin agiye ku nganda z'intwaro. Ni miaka chache tangu Putin aende kwa viwanda vya silaha. Arababwira ngo nibakora intwaro nyinshi bihuse kuko baritegura intambara ikomeye. Akawaambia watayarishe silaha nyingi iwezekanavyo, maana wanajiandaa vita kali. Ico gihe abantu isi yagize ngo ni imikino. Wakati wa dunia imefikiria kwamba ni mchezo. Ariko yavuga yarakize. Lakini alijua amesema nini. Sinshaka kuvuga intambara zihari. Sitaki kusema vita zilizopo. Ariko nuko tutazifata nk'ikimenyetso. Lakini vile tusichukulika. Nashukuru wa mama walioandaa mkutano. Hanyuma bizanezeza umunsi hazaba hateguye abagabo. Tafurahi siku waume watatengeneza mkutano kama huu. Yani tukaba igitani turimo cyateguwe n'abagabo. Tuwe kwa mkutano ambao umeandaliwa na waume. Nubundi nzi ko mwabafashije mu gutegura. Najua mmewasaidia kwa kuandaa, lakini mwabahaye amafaranga n'umwanya n'ibindi wenu na mengine. Niyo mpamvu kina mama yashimiye umutware we. Ndio maana kiongozi wa mama amempongeza mume wake. Namwe mwese nzi ko mwabikoze. Nanyi wengine nyote najua mlifanya hivyo. Hanyuma noneho ubutaha abagabo ari twe tuzategura. Sasa siku ijayo basi waume watengeneze mkutano wao. Birashoboka. Kandi abagore n'ubundi bazadufasha. Na wanawake bado watatusaidia tu. Bamaze kugira uburambe. Wamekwisha kufanya mambo haya kwa muda mrefu. Barabizi cyane. Wanayajua sana. Kandi babikora neza. Na wanafanya vizuri. Kubo tubanye bwa mbere nitwa Desire. Wale tunakutana mara ya kwanza, jina langu ni mchungaji Desire. Ni mwene so muri Kristo Yesu. Mimi ni ndugu yenu katika Kristo Yesu. Nagira ngo dusome Efeso 5. Natamani tusome wa Efeso sura ya 5. 25. Sura 25, mstari kugeza 27. Hadi mstari wa 27. Efeso 5:25 kugeza 27. Wa Efeso 5:25 hadi 27. Uriya murongo wa 25 tangira uvuga ngo namwe bagabo, ariko ngiye ndashaka gutangiriramo hagati havuga ngo nkuko Kristo yakunze itorero akagitangira ngo ageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, agishira rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gicyo, ahubwo ngo ribigera ridafite inenge. Amen. Amen.
ijambo niryo twasangiye nabo twaranye mu gitondo, Hili neno tumechangia na wale tumekuwa pamoja asubuhi. namwe niryo nifuza kubasangiza. Nanyi natamani changie neno hili nanyi. Kuri uyu mugoroba ntabwo ndi bufate igihe kinini, Jioni ya leo sitachukua muda mrefu. nagira ngo mbibutse gusa ko Yesu azaza. Niwakumbushe tu Yesu atarudi. Yesu azaza, Yesu atarudi. nukuri kose azaza. Hakika Yesu atarudi. Kandi impamvu nahisemo ko bibibutsa nuko tumaze kubyibagirwa. Na nimechagua kuwakumbusha maana wengi tumeshasahau. Abantu benshi bamaze kwibagirwa ko Yesu azaza. Watu wengi wamesahau kwamba Yesu atarudi. Ariko Lakini azaza. atarudi tu. Nukuri azaza. Hakika Yesu atarudi. Igihe natangirana nababwiye ni Yesu aza byari mwinkoni. Nilipoanza niwaambia kwamba Yesu alipokuja ilikuwa kwa fimbo. Yesu yaje bwa mbere birimo kwambara ubusa. Alikuja mara ya kwanza akija kuvaa uchi. Byarimo kubambwa. Kulikuwa na kusulubishwa pia. None bazaza birimo bibi ndongo bizaba ari ubukwe. Sasa atarudi kama ni kwa harusi. Se niba yaraje birimo inkoni azareka kuza birimo Kama alikuja kwa mateso atakosa kuja kwa harusi kweli. kuza kwa azaza. Kurudi atarudi tu. Hanyuma gutinda ntibivuga ko atazaza. Na kukawia imaanishi hatarudi. Nukuri kose azaza. Hakika atarudi tu. Mwisi dufite ibintu byinshi twifuza ko Imana idusubiza. Duniani tuna vitu mingi tunatamani Mungu atujibu. Ariko igisubizo kizaba gikubiyemo byose no kuzamubona aje kubicu. Lakini jibu ya yote ni kumuona akirudi. Hanyuma ibyo byiringiro byo kuzamubona agarutse bituma twihanganira imibabaro. Hiyo matumaini ya kumuona akirudi inasababisha tuwe na uvumilivu. Impamvu mubona abantu benshi muri iki gihe bibagora kwihangana, mbona watu wengi siku hizi wanashindwa kuvumilia? ni kubera ko bibagiwe ko azaza. Maana wamesahau kwamba atarudi. Kuza hakubiyemo byose. Kuja kwake kuna vyote ndani yake. Hanyuma Yesu abaye atazaza rero, Yesu basi kama hangekuwa nta anarudi, mpamvu yuko twaba turi hano. hakuna sababu yetu kuwa hapa. Ubayeho ubuzima utamutegereje. Kuishi maisha bila kumtarajia. Paulo yavuze ngo waburusha abandi bantu bose kuba bagowe. Paulo anasema ungekuwa umezidi watu wengine wote kuwa mpumbavu. Hanyuma nagira ngo nsome Matayo 5:25. Some Mathayo 5:25. Hari mirongo itwibutsa ko Yesu azaza. Mistari utukumbusha kwamba Yesu atarudi. Kandi aya magambo mvuga yasize avuzwe na Yesu. Na maneno nasema yalisemwa na Yesu kabla ya kwenda kwake. Matayo 25 murongo wa mbere. Mathayo 25 mstari wa kwanza. Haravuga ngo ico gihe ubwami bwo mwijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 5 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje musohoke mu musanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima, ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abariteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Amen. Iyi nkuru nta mukristo utayizi. Hakuna Mkristo asiyejua habari hizi. N'abatari abakristo cyane barayizi. Na wale ambao si Wakristo sana wanaijua pia. Hanyuma iyi nkuru y'abakobwa 10 itugaragariza neza mu by'ukuri ko Yesu azaza. Mfano huo wanawali 10 tudhirishia kweli kwamba Yesu atarudi. Nashaka kuvuga gato kuri aba bakobwa. Inene kwa ufupi kuhusu hawa wanawali. Biblia yatubwiye ngo bari 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Binasema walikuwa 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Bibutse ko Imana yaremye ibintu 2 gusa. Niwakumbushe Mungu aliumba vitu viwili tu. Nawe nutaha ujya ahantu wiherere nta ukureba. Nawe ukienda nyumbani kama mahali kando peke yako. Ukore ku buryo wireba neza. Ujiangalie vizuri. Urasanga ugizwe n'ibintu 2. Utakuta umetengenezwa na vitu viwili. Amaso 2, macho 2, amatwi 2, masikio 2, izuru rifite imyenga 2, pua ina
ina mashimo mawili, n'iminwa ni ibiri, hata midomo ni n'amaboko miwili, ni abiri, mikono mbili, n'amabere ni abiri ku badamu, matiti mbili kwa wake, n'amaguru ni abiri, miguu miwili, byose ni bibiri bibiri. vyote ni viwili Muri viwili. ibi bibiri, Kwa hivi viwili kimwe viwili, gishushanya ubugingo, moja ni uzima, ikindi gishushanya gehenomu. ingine Kimwe jehanamu. gishushanya ubugingo, ikindi gishushanya intege nke. Moja ni uzima, ingine ni udhaifu. Kimwe gishushanya abakiranirwa, ikindi gishushanya abakiranirwa. Moja wenye haki, wengine waovu. Hanyuma Imana hano Yesu yavuze ngo bari batanu b'abapfu na batanu b'abanyabwenge. Yesu anasema watano wapumbavu, Ikintu watano wenye gikomeye busara. hano, uwaha umukoro cyangwa se ikizamini aposo ngo atwereke abapfu, Ukapatia mtume mfano atuonyeshe wale wapumbavu, arinda asaza atabamenye. atazeeka kabla Ariko hajawatambua. nanone wamubaza ngo atwereke abanyabwenge, Lakini ukimwambia tuonyeshe wenye busara, ntabwo ashobora kugereranya gusa. anaweza jaribu kwa wengine tu. Ariko umukwe mukuru Lakini bwana harusi mkuu azi batanu b'abapfu, anajua watano azi wapumbavu na batanu na b'abanyabwenge. watano wenye busara. Ariko ntegereza ko ba nyirabyo babizi. Nafikiria wao wanajua pia. Hari igihe umuntu avuga ati nibwije ukuri, Kuna wakati mtu husema kwa kweli, ukuri mba mu bapfu. hakika mimi niko kwa wapumbavu. Ariko nanone umutima urusha ibindi byose gushuka. Lakini moyo ni mdanganyivu kuliko vingine vyote. Hari igihe umuntu yishuka Kuna wakati mtu hujidanganya, akayumva ari ntacyo atakoze. anasikia amefanya kila kitu. Ariko ubupfu Lakini upumbavu nta hantu wabuhisha. hakuna mahali unaweza ficha. Buriya bupfu tubona inyuma, Ile upumbavu tunaona tukabona nje, warakaye, tunaona tukabona umekasirika uvuga nabi, ama ukiongea vibaya. buriya nububa bwasagutse ku burimbe, Ile ni ile imetokea tu kwa ile iko ndani. urebye nububa bwagucitse. Kiangalia hiyo imekupita tu bila Ariko kujua. harahandi buri tu, Lakini kuna mahali kandi imejificha ntacyo tu utakoze ngo ubuhishe. na huwezi ficha. Kuko Abanyafurika ikintu tuzi turi abahanga Waafrika kitu tunajua kufanya vizuri ni ukurenza hejuru. ni kujifanya. Hari ukuntu tuzi kubirenzaho. Kuna wakati tunajua kuficha, kufunika Yewe mambo. biri no mu migani yacu. Hata iko katika methali zetu. Umurenzaho wera ibijumba, cyo nta Giswahili yabona. Umuntu agwisha ko kwanga ukamuhisha kubizi. Na guhandwa ku rurimi birenge bye. Yabona baturi bo kabisa. Hanyuma nagira mbabwire ko amahitamwo meza wagira, Wakwambie kwamba maamuzi unaweza fanya kuva mu mazuri bapfu winjira mu kutoka banyabwenge. kwa wapumbavu kuingia kwa wenye busara. Nico cyemezo ca kigabo wabufasha. Nico kintu utazicuza. Ndio kitu utajuta. Hanyuma nashaka kuvuga ibintu bike kuri aba bakobwa. Sema vitu vichache kwa hao wasichana. Hari ibintu bari bahuje, Kuna vitu walikuwa hari wanafanana n'ibyabatandukanye. na vingine tofauti kwao. Icambere bari bahuje ni ubutumire. Cha kwanza walikuwa nacho wote ni mwaliko. Twese yaradutumiye. Sote ametualika. Abadive n'abapanikoti n'abarestoration na kingdom mwese yarabatumiye. Sisi sote tumealikwa. Twese duhuje ko tuvuga ko turi abageni. Sote tunasema kwamba tu bibi harusi. Hanyuma kuba mwaraje Imana ishimwe. Kukuja sasa Mungu asifiwe. Ariko kuzana ikintu cha hatari kirimo. Lakini kuja hiyo si kitu ya kushangaza. Biblia iravuga ngo abahamagawe ni benshi, Inasema walioitwa ni wengi, ariko batoranyijwe lakini waliochaguliwa. hari gihe umuntu aguma mu bahamagawe Kuna gusa, wakati mtu kaa kwa walioitwa mu tu, bahawe ubutumire gusa, wale walipewa mwaliko, ntiyite kwinjira mu batoranyijwe. ashughulike kuingia kwa Iyo waliochaguliwa. urebye Yesu yagiraga abigishwa ibihumbi nka 20 Yesu alikuwa na wanafunzi kama baje gushaka 1000 imigati ngapi. n'ibitangaza. Wamekuja kutafuta mikate Muri na abo yari maagano. afitemwo 70 Kwa hao walikuwa na 70, ashobora gutuma bakigisha. anaweza tuma Muri wakafundisha. 70 yari afitemwo 12 Kwa 70 alikuwa na 12, basize byose baramukurikira. waliacha vyote wakamfuata. Muri 12 yari afitemwo 3 Kwa inshuti 10 ze magara, na wawili alikuwa na watatu marafiki wa dhati, ababowaneriga abana b'inkuba, wale watoto wa nani. hanyuma muri 3 yari afitemwo umwe aba mu gituza. Kwa watatu walikuwa na moja alikaa kifuani mwake. Ushobora kuba mu 20,000, Unaweza kuwa kwa 20,000 ushobora kuba muri 70, ama kwa 70 ushobora kuba muri 12, ama kwa 12 ushobora kuba muri 3 ama miongoni mwa ushobora watatu kuba muri umwe. ama unaweza kuwa kwa Nagira ngo mmoja. mbabwire ko buri wese ari ikinege ku Niwaambie Mana. kila mtu ni wa kipekee kwa Mungu. Ntabwo wari ukwiye kwishimira kuri mu itorero rinini. Huku sahili kufurahia kwa kanisa Hari kubwa. igihe ubaza umuntu ngo urakijijwe, Kuna wakati unauliza mtu umeokoka. ahambere hakubwira ngo nahasengera. Mahali pa kwanza anasema ni kanisa lake. Sengera ku mushumba runaka. Naombea kwa mtumishi fulani. Abanyakenya bo bazi kwivuga. Wakenya wanajua Aravuga kujitambulisha. ngo nitwa runaka, Anasema mimi naitwa fulani. umushumba wanjye ni runaka. Mchungaji wangu ni fulani. Ku buryo ugira ngo abashumba bose turabazi. Kiasi kwamba unafikiri wachungaji wote tunawajua. Ariko kubera ko ari wo muco wanyu, Kwa sababu hiyo ndio mila. ni nka gutyo mwivuga.
hivyo. Ibyo ntaco byari bitwaye. Hayo ni sawa Nagira pia. ngo ngusabe uve mu batumiwe gusa uve mu batoranijwe. Utoke kwa wale wamealikwa uende kwa wale waliochaguliwa. Uzabugiza amahitamwe meza. Utakuwa umefanya Kubera ko uchaguzi. umunsi uzahagarara imbere y'Imana. Maana siku utasimama mbele ya Nta Mungu. church izabihari. Hakuna kanisa Nta litakuwa poso pale. cyangwa apotre cyangwa bishop azabahari. Hakuna mtume ama askofu atakuwa pastor pale. uzabahari. Hakuna mchungaji nta pale. muryango washatsemo cyangwa Hakuna washatsemo. familia yako itakuwa pale. Uko wavuye mu nda ya mama wenyene. Vile utoka kwa tumbo la mama yako peke imbere yako. y'Imana uri wenyene. Ndivyo utasimama mbele za Mungu peke Bazakubaza yako. imyitwarire yawe rero. Takuuliza tabia zako. Bazakubaza aho wasengeraga. Watauliza uliombea kwa kanisa gani. Nubwo bazakubaza ubwinshi bw'abo mwasengana. Hata watauliza mlikuwa wangapi kwa kanisa lenu. Cha mbere bari bahuje bwari ubutumire. Cha kwanza walikuwa na mwaliko wote. Cha kabiri bari bahuje ikanzu. Cha pili ilikuwa ni mavazi. Ikanzu ni imirimo yo gukiranuka. Kanzu hizi ni kazi za haki. Usibye ubu biri kutugora. Isipokuwa siku hizi inatulemea. Ariko ubusanzwe abantu b'Imana bakagombye kuba bambaye ikanzu yo gukiranuka. Kawaida watu wa Mungu wanastahili kuwa na vazi la utakatifu. Salomo yavuze ikintu gikomeye. Suleimani amesema jambo kuu. Yaravuze ngo hari ikintu yabonye gikomeye munsi y'izuba. Kuna kitu waliona muhimu chini ya jua. Ngo nukuntu abakiranirwa aribo bakora imirimo yo gukiranuka. Ni vile watu waovu ndio hufanya kazi za haki. Hanyuma abakiranutsi nabo ngo bagakora imirimo yo gukiranirwa. Wenye haki nao wanatenda maovu. Icyo kintu caramuvangiye. Kitu hicho kimemchanganya. Kana nubu ntabwo byumvikana. Hadi leo haieleweki. Kuna abapagani aribo bana beza. Vile wapagani ndio wana wazuri. Aribo basura cyane kwa muganga. Ndio wanatembelea sana bita ku imfubyi n'abapfakazi. Wanashughulikia yatima na wajane zaidi. Hanyuma bene data. Alafu ndugu zetu. Bikaba ari ntaco bibabwiye. Hawajali. Bari bahuje ikanzu. Walikuwa na vazi sawa sawa. Cha gatatu. Cha tatu. Bose bari bafite itabaza. Wote walikuwa na taa. Murabizi ko Zaburi ivuga ngo ijambo ryawe ni tabaza rimurikira ibirenge byanjye n'umuco umurika mu nzira yanjye. Inasema neno lako ni taa inayomulikia miguu yangu. Hari abantu bari mu nzu y'Imana ariko bataramurikiwe. Kuna watu wako nyumbani mwa Mungu lakini hawajamulikiwa. Ukabona afite ubwenge ariko butamurikiye. Unaona ako na busara lakini haijamulikiwa bado. Ubwenge buhisha konti umugore. Anaficha mke wake pesa zake. Ubwenge buzi guhisha amafaranga umugabo. Hekima kuficha pesa mume wako asijue. Kandi mwarakoze ivangamutungo. Na mmeshachanganya mali yenu. Ubwenge buzi gutegana imitego. Akili ya kutega mwenzako. Umuntu akubwira yega akaba akubwiye oya. Mtu akisema ndio anamaanisha la. Yakubwiye ngo tuzareba akaba gushiriyemo kode. Akisema tutaangalia hivyo amekufungia. Abantu bafite ubwenge butamurikiwe. Kuna watu wako na busara haijamulikiwa. Yakobo yaravuze ngo nubwo inyamaswa abantu. Yakobo alisema ni ya wanyama mtu. Abantu bafite ubwenge bwuzuye ubucakura. Kuna watu wamejaa hekima kama hii. Bari bahuje itabaza. Wote walikuwa na taa. Nagira ngo nkubaze ese waramurikiwe? Nikuulize, je, umemulikiwa? Ibirenge byawe biramurikiye? Miguu yako imemulikiwa? Ubwenge bwawe buramurikiwe? Je, akili yako imemulikiwa? Imirimo yawe yaramurikiwe? Kazi zako zimemulikiwa? Hanyuma icya kane, kitu cha nne, bari bahuje amavuta. Wote walikuwa na mafuta. Sinibaza ko n'abapfu nabo bahagurukanye itabaza ririmo ubusa. Sifikiri wapumbavu pia walitoka na taa yenye haina mafuta. Ahubwo ikintu bakoze kibi no kudatwara amavuta ku ruhande. Kitu walifanya kibaya ni kutobeba mafuta nyingine. Ariko nanone ntekereza ko batamenya agaciro k'amavuta. Lakini nafikiria hawakujua dhamani ya mafuta. Aya mavuta yimikabami abatambyi n'abahanuzi. Mafuta iweka wakfu wa falme na watawala. Na mavuta akiza ingwara. Ni mafuta uponya wagonjwa. Uko Biblia iravuga ngo umuntu nagwara atume habakuru bitore bamusengere bamusiza amavuta. Biblia inasema mtu akigonjeka aita wakuu wa kanisa wamuombe wakimwagia mafuta. Na mafuta yinjiza amadevize muri Israeli kugera uyu munsi. Ni mafuta uingiza pesa Israel hadi leo. Hanyuma na mavuta yomora ibikomere. Ni mafuta ambayo uponya vidonda. N'uyu munsi nubona amavuta yerayo ari pire. Hadi leo ukipata mafuta ukayasiga ahantu hakomeretse ni antibiotique. Ukipaka mahali una kidonda inapona. Na amavuta yomora ibikomere. Ni mafuta uponya vidonda. Ese muribuka ko imisi yose tumara mu isi tudufashigiye mu ntambara. Je, mnakumbuka kila siku tuko vitani? Yaba abakobwa b'abapfu babimenya bari kuyatwara ku ruhande. Hao wasichana wapumbavu wangejua hivyo wangebeba mafuta. Na mafuta atanga ubuzima. Mafuta upeana uzima. Kubera ko n'abagwayi ba diabete n'abafite izindi ngwara barayabandikira. Maana wagonjwa wa sukari na wengine wote wanaandikiwa mafuta haya. Hanyuma na mafuta yakora umurimo wo kugicanira. Ni mafuta ufanya kazi ya madhabahu. Iyo abantu baza kumenya abapfu baza kumenya umumaro w'aya mafuta. Wapumbavu wangalijua dhamani ya mafuta haya. Bari gutwara menshi. Wangebeba mingi. Hanyuma mwibuke ko Biblia ivuga ngo uburetwa buzamagwa no gusigwa. Kumbuka kwamba Biblia inasema utumwa utamalizwa kwa kupakwa mafuta. Uko umuntu asigwa cyane ni kuburetwa bushira. Vile mtu anapakwa mafuta ndivyo utumwa uisha zaidi. Hanyuma icya gatanu bari bahuje. Tatano walikuwa wanapatana kwayo. No guhunikira no gusinzira. Ni kulala.
nta muntu n'umwe utagira intege nke. Hakuna mtu ambaye hana udhaifu. Intege nke turazihuje. Sote tuna udhaifu sawa sawa. Imibabaro ni rusange mu bantu. Huzuni ni kawaida kwa watu wote. Nta mwihariko wawe. Hakuna ubinafsi wako. Niba tugwara n'abandi baragwara. Tukigonjeka wengine pia wanagonjeka. Niba n'abandi barakena. Tukiwa maskini wengine pia ni hivyo. Niba n'abandi barapfusha. Tukifiwa wengine wanafiwa pia. Nta gitangaza kitarabaho cakubayeho. Hakuna muujiza ambao hujatendeka umekutendekea wewe. Ni ibintu bisanzwe mu bantu. Ni vitu kawaida kwa kila mtu. Ahubwo iyo habayeho intege nke, kukiwa na udhaifu lakini umuntu wese ashobora guhunikira agasinzira. Kila mtu anaweza kulala asinzire. Ibi mu byukuri nta nubwo dukwiye kugereranya imibabaro n'ubwiza tuzahishurira. Hata hatustahili kufananisha mateso na utukufu tutakaopewa. Hanyuma iyo umuntu yagize intege nke tumufata dute? Mtu akiwa na udhaifu tunamchukulia vipi? Nageze mu Rwanda muri 1996. Nilifika Rwanda 96. Nabonye amakorari yaragezweho kuva ico gihe. Niliona kwaya zilikuwa zinavuma wakati huo. Abahanzi ku giti cyabo b'abastari bagezweho. Nimeona waimbaji pale mashuhuri wakati huo. Ariko kubera ko bahuye no guhunikira no gusinzira. Lakini maana walilala na kusinzia. Nta muntu yabatumira. Kwa sasa hakuna mtu anaweza waalika. Ariko kuri iyi ngingo. Lakini kwa sasa abantu batarabana beza n'abarokore. Watu ambao si watoto wazuri ni waumini. Muzabarokore ukuntu bameze. Mnajua waumini vile walivyo. Mwese muzigisheke. Mnajua miwa. Iyo umuntu ari igisheke. Mtu anapokula miwa. Icyo ashakamo kigashiramo. Na kile alikuwa anataka kinaisha ndani. Akijugunya hasi ku buryo atibuka ko kigeze kumuryohera. Anakitupa chini kiasi kwamba hakumbuki kilikuwa kitamu mwanzoni. Iyo umuntu atarasinzira, kabla mtu hajalala, ameze neza, akiwa sawa, abantu bakubwira ko bagukunda. Watu wanakuambia wanakupenda. Bakubwira ko uri umuntu mwiza. Kwambia wewe ni mtu mzuri. Bakubwira ko uri umushumba wa hatari. Wanakuambia wewe ni mchungaji mzuri. Ariko iyo habaye intege nke. Lakini kukiwa na udhaifu. Kugira ngo bakunamure. Badala ya kukusimamisha. Kugira ngo bahagararane nawe. Badala ya kusimama nawe. Bagufata nk'aho batakuzi. Wanakuchukulia kama wako haikujua. No kugusuhuza. Hata kukusalimia. Hello. Byemvuze ntabwo byaba hano. Haya nasema labda si hapa kwenu. Biba nko kwa mushwati. Byo nibyo niho byaba gusa. Hiyo sidhani ni hapa kwenu. Iyo abantu basinzire tubafashike. Watu wanaposinzia tunawachukulia vipi? Mwarabonye ko umuntu apfakara. Uliona mtu anakuwa mjane? Inshuti z'urugo zose zikajyana n'umugabo yapfuye. Marafiki wote wa familia wanaenda na mume aliyekufa. Umupfakaza agasigara wenyene. Mjane anabaki peke yake. Ntibibuke ko yasize imfubyi. Hawakumbuki aliacha yatima. None ikibabaje kurutaho. Kinachohuzunisha zaidi. Nagiye mbona n'abakozi b'Imana bitaba Imana. Niona hata watumishi wanaoitwa watumishi wa Mungu. Umupfakazi yasigaye agahura n'ibibazo bikomeye. Mjane aliyebaki anakutana na mashida makubwa. Ukibaza yari mu itorero cyangwa ntiyakorera itorero. Unajiuliza alikuwa kanisani ama hakuwa itumikia kanisa. Nyamara leta yo. Serikali nayo. Iyo wari umukozi wa leta. Kama ni mtumishi wa serikali. Niyo bagusezereye. Hata wanapokuaga. Baguhemba amezi 6. Wanakulipa miezi 6. Ufite avantage zose byibuza amezi 6. Una faida zote za hiyo miezi 6. Kugira ngo ubushakisha kazi ahandi. Ili utafute kazi mahali pengine. Abantu bagira reka mbireke. Tuache hayo. Iyo umuntu yahunikiye yasinzire bigenda bite? Mtu anaposinzia na kulala inakuanga vipi? Iyo umuntu yakora business agahomba bigenda bite? Mtu anapofanya biashara apate hasara inakuwaje? Gusinzira ntimubifata nko gusinzira ko mu mwuka gusa. Kulala usipire ni kulala kiroho tu. Iyo umuntu yaturaga yashigikira urusengero yakora ibintu byose hanyuma business ye igahomba. Mtu kama alikuwa anasaidia kanisa anatoa matoleo kisha biashara yake ipate hasara. Iyo yasinzira itorero rimufata gute? Akilala kanisa mnamchukulia vipi? Iyo umuntu yasinzira akajya mu ntege nke. Mtu akilala aingie kwa udhaifu. Tumufata gute? Tunamchukulia namna gani? Uziko nabonye itorero ritenga umuntu ritasuye. Ninaona kanisa linasimamisha kanisani mtu alikuwa itembelea. Batazi ngo kugusinzira yagutewe ni. Hawajui kulala yake ilitokana na nini. Twibuke ko yaririmbye. Hatukumbuki aliwaimba. Twibuke ko yayoboye amateraniro. Hatukumbuki aliongoza ibada. Twibuke ko ari gihe yarakangutse. Hatukumbuki kuna wakati alikuwa macho. Kuko yahuye no gusinzira. Maana amekutana na usingizi. Kamufata nkaho tutamuzi. Tunamchukulia kama hatukuwahi kumjua. Ibi ntibizagera iwanyu. Hii sifike kwenu. Ariko arabona bibonye. Lakini kuna mahali nimeyaona. Icya gatandatu. Kitu cha 6. Ni igicuku. Ni usiku wa manane. Nagira ngo mbwire itorero. Nataka niambie kanisa. Niba ibyo ndi buvuge muri bubashe kubyumva. Na yale nitasema muweze kuyasikia. Itorero rya Kristo riri mu gicuku. Kanisa la Kristo liko usiku wa manane.
tugeze mu gihe cy'abantu bibwira ko bambaye ubusa. Tumefika wakati watu wanafikiri wamevaa na kumbe wako itorero uchi. ry'abantu bibwira ko bareba ari impumyi. Kanisa linasema linaangalia na kumbe ni tugeze mu itorero ry'abantu bibwira ko ari abakire ari bo batindi. Tuko kwa kanisa watu wanafikiria ndio matajiri lakini kumbe ni maskini. Urebye kuri kalendari y'amatorero, ukiangalia kwa kalenda za makanisa, lile torero niryo torero rya nyuma. Ile kanisa ndilo la mwisho. Nta gicuku kisumbico. Hakuna usiku wa manane kuliko. Aho Yesu yabajije ngo mbese umwana w'umuntu nazaza asanga kwizera mu isi. Mahali Yesu aliuliza mwana wa Adamu akirudi atapata imani kwa miongoni mwa watu. Iki gihe cy'igicuku cyabayeho kuri Isirayeli. Wakati huo usiku umefikia Waisraeli. Nibuke ko Yesu yavutse hashize imyaka 400. Kumbuka Yesu alizaliwa baada ya miaka 400. Nta jwi ry'Imana, bila sauti ya Mungu, nta buhanuzi, bila unabii, nta niyerekwa, bila hata ufunuo. Ijambo ry'Imana ryarabaye ingoma. Neno la Mungu likiwa. Isirayeli yari mu gicuku giteye ubwoba. Israeli ilikuwa kwa usiku wa manane. N'uyu munsi hata siku ya leo turi mu gicuku kitabaho. Tuko katika usiku. Hanyuma ikibabaje kurutaho, kinachohuzunisha zaidi nuko tutabizi gusa. Ni vile tu hatujui. Ntabwo tubizi. Hatuyajui. Cha karindwi, kitu cha 7, bose bumvisha urusaku. Wote walisikia kelele. Ruvuga ngo muze mu musanganire. Inasema tazameni bwana harusi. Sinzi niba murumva urusaku rw'intambara ahantu hose. Sijui kama mnasikia kelele ya vita kila mahali. Sinzi niba muri kumva urusaku rw'ibyorezo. Ama kelele ya tauni kila mahali. Sinzi niba muri kumva urusaku rw'inzara. Sijui kama mnasikia kelele ya njaa. Nta nubwo narebye kuri Google, nawe ushobora kubireba ukareba imibare y'abantu bashonje ku isi. Sijaangalia Google lakini unaweza tazama hesabu ya watu wenye njaa duniani kwa sasa. Wabona abantu bicwa n'inzara ku mwaka. Taona watu wanakufa njaa kila mwaka. Ntabwo niriwe mbireba. Sijaangalia. Ariko hari urusaku ruteye ubwoba bwo kugwa k'ubukungu. Lakini kuna kelele ya kutisha ya kuanguka kwa uchumi. Hari urusaku rutabaho bwo gusenyuka k'umuryango. Kuna kelele nyingi ya kubomoka kwa familia. Hanyuma ikibabaje, kinachohuzunisha, ni ukugwa kw'itorero, ni kuanguka kwa kanisa. Ibihugu nk'Ubwongereza, nk'Ubufaransa, nka Swede n'abandi, inchi kama Ufaransa, Sweden na mengine, abantu batuzaniye ubutumwa bwiza, watu waliotuletea habari njema. Kuri ubu insengero ziri kugwa n'abasilamu zikuba imisigiti. Kwa sasa kanisa zinaangushwa, inafanywa bya bisengero byiza by'igitangaza bubatse. Ikiwa kanisa nzuri ya kushangaza, ubu n'ahantu bakorera expo gusa. Kwa sasa ni mahali wanafanyia expo. Ibyo bisengero byiza bari bafite mu gihe cy'ububyutse, hiyo kanisa nzuri walikuwa na wakati wa uamsho, ubu babyerekaniramwo pornography. Kwa sasa wanaonyesha filamu mbaya. Ni byiza ko tugiye kubaka urusengero, vizuri, tunataka kujenga kanisa, ariko mwibuke ko turimo kugubaka mu gicuku. Lakini kumbuka tunajenga usiku wa manane. Hari ibintu ntavugira hano, kuna vitu siwezi semea hapa, kubera ko kubabwira ko urusengero rwiza ruzageragera ugahinduka umusigiti, mwese nivyo kwigwa mu mitwe yayo. Maana kuambia kanisa nzuri inaweza badilika kuwa msikiti, hamwezi elewa kwa sasa. Ariko mu myaka tutazi uko ingana, abasilamu bazaruguru. Kwa miaka hatujui ni ngapi waislamu watanunua makanisa. Kubera ko abantu bakangutse ku isi kuruta abandi n'abasilamu. Maana watu wameamka kwa sasa kuliko wengine duniani ni waislamu. Nibo bantu bari ku muvuduko kwiyongera ku isi kuruta abandi bantu bose. Wenye mbio kuongezeka duniani kuliko watu wengine wote. Mu gihe isi ishira hamwe, itoro niko litandukana. Wakati dunia inakuja pamoja, kanisa linatengana. Nagamba babwire ko hari urusaku ku isi. Niwaambie kwamba kuna kelele duniani. Cha 8, kitu cha 8, umuntu azakanguka nico yaryamanye. Mtu ataamka na kile alilala nacho. Umuntu azakanguka nico yaryamanye. Mtu ataamka na kile alilala nacho. Baryamanye amavuta baracanye biremera. Wale walilala na mafuta walichana tana ikawa sawa. Abapfu baracana biranga. Wapumbavu ikakataa. Abantu babiri bose banyura mu gicuku. Watu wawili upita kwa usiku wa manane. Abasore babiri bose bashobora kugirira ry'ubusambanyi. Vijana wawili wanaweza kuwa na tamaa ya usherati. Ukijwe n'udakijijwe. Nasema aliyokoka na asiyokoka. Umupfu n'umunyabwenge. Mpumbavu na mwenye busara. Bombi imibiri yabikora kimwe. Wote mili yao ni sawa. Hanyuma utagira amavuta akanguka ajya gusambana. Yule ambaye hana mafuta ataamka kwenda kuzini. Ufite amavuta aravuga ngo sinatinyuka gukora ishaka ingana ngutyo mu ijuru hari Imana. Mwenye mafuta atasema siwezi kubali kufanya makosa kama hii Mungu akinitazama. Abantu babiri b'Abakristo bashobora gukena bombi. Watu wawili wa Kristo wanaweza pata umaskini. Udafite amavuta agahita akubwira ati mpa 5 nzayaguhesha. Mwenye ana mafuta atasema nipe 5,000 nitakurudishia kesho. Ariko ufite amavuta akavuga ngo igaburira inyoni iyambika uburabyi zambesha. Mwenye mafuta anasema naye alisha ndege wangani hata nami atanilisha. Kubera ko afite amavuta. Kwa sababu ako na mafuta. Iyo abantu babiri bageragejwe, watu wawili wakijaribiwa, bakageragezwa n'ibintu bibiri bisa, na vitu viwili sawa sawa, ufite amavuta ntahungabana. Mwenye mafuta hana wasiwasi. Ariko utagira amavuta, lakini yule hana mafuta, ushobora kumusanga kubavura ingwara zo mu mutwe. Unaweza mkuta kwa madaktari wa shida za kichwa. Twashasa amavuta. Si tutafute mafuta. Umuntu azakanguka nico yaryamanye. Mtu ataamka na kile alicholala nacho. Ega mabwiza ukuri.
Niwaambie ukweli, ntabwo ubukristo baburebera mu rusengero ku cyumweru. Ukristo tutazamii kanisani Jumapili. Umunsi wanyuze mu gicuku, Siku umepita kwa usiku wa uburyo manane, uzakanguka vile utakavyoamka nibyo bigaragaza uri. itadhihirisha wewe ni nani. Ibindi ni ukutubesha. Mengine ni kutudanganya tu. Nagiye mpura n'ibintu, Nilikutana na mambo, nkareba ukuntu mbyitwayemo, nikaangalia vile nimejibeba kwa hayo mambo. nkumva najya kwigira nk'umubatizo. Nasikia kama naweza kusoma ubatizo. Hanyuma nkagira ubwoba ko nta wawunyigisha kubera ko Alafu bimaze naogopa nk'imyaka. nitakosa mwalimu maana nina miaka mingi kwa kazi hii. Ariko nawe wibwije ukuri, Lakini nao ukijiambia ukuntu ukweli, witwara iyo wagerageje, vile unajibeba ukijaribiwa, wasanga ukeneye amavuta. unaweza kuta unahitaji mafuta. Igihe Abisirayeli bari Babuloni, Wakati Waisraeli walikuwa nico gihe Babeli, cyo kugaragara kwa ni Danieli. wakati Danieli alidhihirika. Bamaze imyaka 70 mu gicuku kimeze nabi, Walimaliza miaka 70 kwa usiku ariko wa Danieli yanga manane. kwiyanduza. Danieli akakataa Isomye kujinajisi. igice cya mbere murongo w'8, Sura ya kwanza mstari wa 8. haravuga ngo Danieli agambirira mu mutima Danieli akapanga moyoni mwake kutaziyandurisha ibiryo by'ibwami. kwamba atajitia najisi na chakula cha ufalme. Sinzi niba mwumva icyo Danieli yakoze. Sijui kama unasikia kile alichofanya Danieli. Umuntu ni umunyagano. Umunyagano ni Mtu ni mateka, bamukuye kuva muri Isirayeli kugera i Babuloni ahantu bari. wamemtoa Israeli hadi Babeli. Iyo ukoze vore y'indege ni birometero 2000. Kwa safari ya ndege ni safari ya kilomita 2000. Ni ukuvuga ngo ni kuva hano ukajya i Kigali ukongera ukagaruka. Ni kutoka hapa na Kigali na kurudi tena. Hanyuma iyo uciye mu misozi no mu mibande bishobora ku birometero hafi nk'ibihumbi 3. Ukipitia kwa milima na mabonde ni kilomita kama 3000. N'urugendo rw'amezi hagati ya 4 na 6 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Safari ya miezi kati ya 4 na 6 kwa mume anayejua kutembea vizuri. Mwibuke ko batagiye n'imodoka, bagiye bahambiriye babica mu nzira. Kumbukeni hao kwenda na gari, walienda wamefungwa wakiwa wanapigwa njiani. Hanyuma abarokotse Waliookoka bagezeyo, walipofika kule, mama aravuga ngo nibamushakire abana bazi ubwenge, falme akasema tafutiwe vijana wenye kugira ngo busara bajye kwiga ururimi rwabo n'ibindi. waende kusoma lugha yao na mengine. Ubwo ntibari bagize amahirwe yo gusangira n'umwami ku meza. Walikuwa wamebahatika kuchangia na mfalme mezani. Mumbere abanyakuri, Mniambie ukweli, ibyo byo wewe wabireka. hayo wewe unaweza acha kweli? Abami babaho neza, Wafalme waishi vizuri, babaho neza pe. wanaishi vizuri kabisa. Umunsi umwe twari ku nyanja itukura, Siku moja tulikuwa kwa bahari ya Shamu, hanyuma tujya muri breakfast. tukaenda kukula. Mu gitondo madame arambaza ngo hajya ngo turiho cyangwa twarapfuye. Asubuhi mke wangu akaniuliza tuko hai ama tumekufa. Nukura abantu barajya. Hakika watu wanakula vizuri. Abantu barajya. Watu wanakula vizuri. Nubone tubwiriza ubutumwa bw'ibiryo nuko tutarajya nyine. Usione tukihubiri habari za chakula, ni vile hatujakula bado. Kubera ko tutarajya. Bado hatujakula. Abakire barajya pe. Matajiri wanakula. Barajya. Wanakula. Danieli yabonye ibiryo byiza wenda biruta ibyo. Danieli aliona chakula kizuri kuzidi hicho. Hanyuma agambirira mutima kutaziyandurisha ibiryo by'ibwabo. Akapanga moyoni kwamba hata jinajisi kwa chakula cha ufalme. Ahitamwo kunywa amazi. Kaamua kukunywa maji, kurya ibishimbo, kukula maharagwe ni mboga. Na mboga. Nyuma y'iminsi 10 bamugerageje, baada ya siku 10 walipomjaribu, basanga rusha ubwenge abamaze imyaka biga nabo biganye bose. Wakakuta kuna busara kuliko wengine wako na miaka wakisoma na wale wamesoma pamoja naye. Kandi bakuvye inshuro 10. Tena mara 10. Hanyuma bariga bararangiza, wakasoma wakamaliza, bajya mu kazi, wakaingia kazini. Umwami ararota. Mfalme akaota. Arose abura umuntu bisobanura. Akakosa mtu wa kufafanua ndoto zake. Aravuga abantu bose bariye bije ya leta muwazane mbichi. Akasema watu wote wamekula chakula ya serikali mniletee wao. Igihe bari babazanye kubashira ku nkota, walipokuwa wanataka kuwaua, baravuga ngo hari umuntu twiganye yitwa Danieli nawe agomba kuza tugapfa. Akasema kuna mtu tulisoma naye anaitwa Danieli, lazima aje tufe pamoja. Mbibutse ikintu. Niwakumbushe kitu. Bariganye ariko ntibasangiye. Walisoma pamoja lakini hawakuchangia. Igihe bajyaga we yarasinze yari yiyirije. Wakati walikuwa nakula yeye alikuwa anafunga. Danieli bamuzanye nawe atari ko habaye iki? Walipoleta Danieli akauliza shida ni nini? Ko mbona mwahangayitse habaye? Mbona umefadhaika, shida ni nini? Avuga ati kubutesa umwami yarose. Mfalme ameota, acha hayo wewe. Hanyuma tugomba gupfa. Tunastahili kufa.
avuga ati mumpe igihe nsubiraho nabaga. Sasa mnipatie wakati nirudi pale nilikuwa. Arasenga, Akaomba. Imana imwereka inzozi zose, Mungu akamrudishia ndoto araza zote. zibwira umwami, Akaja akaambia mfalme. ahita mugira uwa gatatu mu bihugu 122. Akamfanya watatu kwa nchi 120. Igihe cyo kujya nticari kigeze, Wakati wa kukula si ulikuwa umefika. kubera ibirarane by'inzara Kwa sababu ya njaa siku mingi. nta nubwo tumenya igihe cyo kujya no kutajya. Hatujui wakati wa kukula na wa kutokula. Ibintu byose urabivuga, Vitu vyote ibintu unavisema. byose ubimira bunguri, Unameza vyote. ntuzi igihe cyo kujya n'ikitari cyo kurya. Haujui wakati wa kukula na ule si wa Rata kukula. nagira ngo mbwira bihanganye, Niambie wale waliovumilia. ibyo abandi babonye bahemutse, Yale wengine waliona kwa kufanya dhambi. Imana izabiduha ku neza. Mungu atatupatia kwa wema. Yesu yaravuze ngo aba nibo bagumanye nanjye, bihangana nanjye mu byo nageragejwe byose, data abaha ubwami. Yesu alisema ndi walikaa nami wakavumilia kwa yote, Baba wape ufalme. Naho ndababwira ibintu aba bakobwa batanu b'abapfu n'abanyabwenge bari bahuriyeho, Nawaambia vitu hao watano wapumbavu na watano wenye busara walikuwa wanapatana. wanapatana. Kimwe cyabatandukanya. Lakini waambie kimoja kilichowatenganisha. Batanu bari abapfu, Watano walikuwa abandi wapumbavu, batanu bari abanyabwenge. wengine watano walikuwa wenye busara. Hanyuma ubwenge ni iki? Je, busara ni nini? Ubwenge, Busara icambere nuko bubasha kurinda ubugingo bw'ubufite. cha kwanza inaweza kulinda uzima ambao unaweza kuwa uko nao. Ubwenge bukwiye kukurinda imitego ya Satani. Busara inastahili kukulinda mitego ya shetani. Hanyuma ikindi gisobanuro c'ubwenge, Ingine ufafanuzi ya busara nukugera ku mutima w'Imana, ni kufika kwa moyo wa Mungu, ukamenya ikihari kikaba ari cyukora. ujue kile kiko pale unafanya hicho. Nukugera ku mutima w'Imana, Ni kufika kwa moyo wa Mungu, ukamenya ikihari kikaba ari cyukora. ujue yaliyo ndani na ufanye hicho. Cyo mvuze murabyumvishe? Yale nasema mnaelewa? Reka mbaho urugero. Niwape mfano. Danieli, Yeremiya yahanuye ko Abisirayeli bazataha bava mu bunyage ku mababa y'ikizu. Yeremia alitabiri kwamba Waisraeli watarudi kutoka uhamishoni kwa mabawa ya tai. Hanyuma ejo bundi muri Amerika abasore babiri Imana ibashira ku mutima gukora indege. Alafu Marekani Mungu akaweka kwa mioyo ya vijana wawili kutengeneza ndege. Hanyuma byagira ngo bisohoze ubuhanuzi ko Abisirayeli bazataha ku mababa y'ikizu, bazataha mu ndege. Ilitimiza unabii kwamba kwa mabawa ya tai, na ndiyo hiyo katika ndege. Nagira ngo twibwize ukuri. Tusemezane ukweli. Mwebwe mubona ubwenge bwaratumariye. Nyenye mnaona busara yetu imetusaidia na nini? Ntibwatumye tubaho twejejwe. Haijafanya tuishi kwa utakaso. Ntibwatufashije kubaho turi abanyakuri. Haijatusaidia kusema ukweli. Nta n'indege twakoze. Hata hatujatengeneza ndege. Hello. Abantu bakoresha Google ntibafasha. Watu wanaotumia Google haiwasaidii. Muratekereza umuntu ugira umutima wagutse, Mnafikiria mtu mwenye moyo mkubwa agakora ubushakashatsi akabushira kuri Google ku buntu, afanye utafiti aweke kwa Google bure. bwaramutwaye imyaka nka 25. Imemchukua miaka kama 25. Ariko twe tukaba tudafite umutima wagutse washiraho ibintu ku buntu. Lakini sisi hatuna moyo kama huyo wa kuweka vitu bure. Hanyuma se ko abantu bavumbuye smartphone batari bene data, Watu ambao wamefumbua simu si ndugu zetu, ikaba idufitiye umumaro, na ina faida kwetu. twe tuzava mwisi twarasirimbye gusa. Sisi tutaishi duniani kwa kumchezea Mungu tu. Byibuze iyo tuba twasirimba abagwayi bagakira. Basi tungekuwa tunamchezea Mungu wagonjwa Basi iyo wanapona. tuba twasirimba abadayimoni bagahunga Ama bazi. mapepo yaende. None dusirimbana abadayimoni. Sasa imagine kumchezea Mungu pamoja na mapepo. Mwebwe ntabwo ari mwebwe. Lakini si nyinyi ninaosema. Ntabwo ari mwebwe. Si nyinyi Nagira ngo labda. mbabwire ubwenge ni iki? Kile nataka niwaambie busara ni umutima nini? w'Imana. Ni kwenda kwa moyo wa Mungu. Byibuze ukavumbura ikintu. Basi ufumbue kitu. Isi zagenderaho. Dunia itatembelea ndani. Bakavuga ati higeze kubaho. Waseme aliwahi kuishi. Nimureba ku itoro ryacu ritari rinini. Unaona kanisa letu si kubwa. Ubu haturitse ikintu hano bwabeho. Mtu ambaye anaweza leta kitu ambacho Isi yose kinashangaza. yahururije hano. Dunia mzima inaweza kuja Ntabwo hapa. twaba tukiri mu mabati. Hatuwezi kuwa kwa mabati tena. Hari ahantu hamwe nigeze gusengera. Kuna mahali nimewahi kuombea. Icyangugu. Icyangungu. Hari umuntu yajyaga adutwara mu ishamba gusenga. Kuna mtu alikuwa anatupeleka porini kuomba. Abadukurikiye nagira mbabwire ko bitacemewe.
lakini kwa sasa hayakubaliwi. mu Rwanda ntibicemewe gusengera ahantu atari mu rusengero. Haikubaliwi kuombea mahali si Icyo gihe kanisani. rero byari bicemewe Wakati huo ilikuwa hari mu sawa, myaka ya kera. ilikuwa miaka ya zamani. Noneho uwo muntu akajya dutwara gusenga mu ishamba, Huyo mtu alikuwa anatupeleka kuomba akaba porini, ariho dusiga imyenda, tunaacha manguo pale, hanyuma twaza akatwakira. tukikuja anatukaribisha. Yari umukene uba mu kazu k'ibyatsi. Alikuwa maskini kwa nyumba ya nyasi. Noneho Imana ikanyamubwira ngo nzakugirira neza, Mungu alikuwa anamwambia nitakutendea mema, nzaguhuza n'abakomeye, nitakupatanisha na ubwo wakuu, wanyubasha ukankorera, uliniheshimu nzakugira ukanitumikia, umutwe sinzakugira nitakufanya umurizo. kichwa si mkia. Twareba ubuzima bayeho, Tukiangalia maisha yake, aho kugira ngo ajye ari uko dusiga duteranyije, badala ili akule tulikuwa tunakusanya pesa. tukibaza Imana izanyura he koko? Tunajiuliza Mungu atapitia wapi Ariko kweli? nubona umuntu asenga, Lakini ukiona mtu anaomba, ukabona umuntu ari umukiranutsi, uone mtu ni mwenye haki, ntabwo ibyo bizarangira nabi. yake haitaishia vibaya. Barimo gukora umuhanda wa Bugarama Cyangugu, Walipokuwa wanatengeneza barabara kutoka Bugarama kwenda Cyangugu, Abashinwa bashatse ahantu bakura amabuye barahabura, Wachina walitafuta mahali ya kutoa mawe wakakosa, bagenda bashakisha, wakaenda wakitafuta bagwa tafuta, mu isambu ya wa muntu, wakaangukia kwa shamba ya yule mtu. yari afite utwumbati twanze kwera, Alikuwa na miogo imekataa ubutaka kuzaa, bwe butukura, ardhi yake ilikuwa ile kumbe nyekundu. munsi y'iryo taka Kumbe chini ya hiyo hariyo udongo amabuye Imana yaconze yashiramo, kuna mawe Mungu amepanga basanga pale, niho hantu hari amabuye meza wakakuta cyane. ndio kuna mawe mazuri sana. Hanyuma leta iraza yumvikana n'Abashinwa, Serikali ikaje kaongea na Wachina, umugabane umwe ubu w'umuturage, mmoja wapee wale maraia, undi mugabane nawe ujya muri leta. alafu ingine kaenda kwa Mwamenya kiri serikali. umukene Mnafikiria ni maskini bado? ari mu bahebwe Yeye ni mmoja wa watu matajiri. bashimira. None hirya yo gusirimba, Baada ya kumchezea Mungu, basi wavumbuye ikintu, basi si ufumbue kitu, wakwegere wageze ku mutima si w'Imana, ufike kwa moyo wa Mungu, ukamenya ikiriyo, ujue ni nini kiko huko, ugakuraho ikintu ca kizafi. ufanye kitu chako kitakachovuma. Halo. Ubwenge ni iki? Busara ni nini? Ni ukujya ku mutima w'Imana, Ni kuingia kwa moyo wa Mungu, ukamenya byibuze ikintu kihari. ujue basi kitu kiko ndani. Wari uzi ko uyu munsi Imana yatangirana nawe ikintu kitari bwabeho ku isi? Ulikuwa unajua Mungu anaweza anzisha nayo kitu leo akijawahi kuwa Ntabwo ku duniani. Mana byarangiyeyo, Kwa Mungu hajaisha, biracahari bitarakora, bado viko havijafanywa. ahubwo habuze abagera ku mutima wawe. Umekosa tu watu wa kufika kwa moyo wake. Ubwenge nico busobanura. Busara inamaanisha hivyo. Bibiliya iravuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge bari kumenya ibi, Biblia inasema lakini wangalikuwa wenye busara wangalijua haya, bari kwita ku iherezo ryabo. wangeshughulika na mwisho wao. Hanyuma Yesu yaravuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega, Yesu alisema natuma kama kondoo kati ya mbwa mugire mwitu, ubwenge nk'inzoka, muwe na busara kama nyoka, mumere nk'inuma nta mahugu. muwe kama hua. Byibuze muzi ubwenge twagomba kuba dufite uyu munsi, Mnajua busara tunafaa kuwa nayo leo ni ukwicaza abahungu bacu, ni kukalisha vijana aba wetu, bajene bakiri bato, hawa wanarika wadogo, tukabigisha amahame y'ubwami bw'Imana, tuwafundishe kanuni za ufalme wa Mungu, tukabigisha na politiki, tuwafundishe siasa pia, hanyuma bakazaba abayobozi bakomeye mu bihugu, wawe viongozi mashuhuri kwa mataifa, buzuye umwuka w'Imana. wakiwa wamejaa roho wa Mungu. Ibintu twagomba gukora ko tukaba tugize ubwenge, Vitu tunaweza fanya tuwe watu wenye busara, ni ugufata urubyiruko ni rwacu, kuchukua wanarika wetu, tukamenya impano zabo, tujue karama zao, tukamenya umuhamagaro tujue wabo, wito wao, byibuze bakajya mu gisirikare, basi waende kwa kijeshi, bakazaba ba generale bahagarariye ubwami wawe bw'Imana. wakubwa wa kijeshi katika Ni ufalme wa ugufata Mungu, abacuruzi, ni kuchukua wanabiashara, tukabigisha amahame y'ubwami bw'Imana mu tuwafundishe bucuruzi, kanuni za ufalme wa Mungu katika bakazaba biashara, ba miliyoneri buzuye umwuka wawe w'Imana, watu wenye pesa lakini wenye roho wa Mungu. bakagombye kuzajya mu kiganga, Tungeingia kwa udaktari, bakazaba abahanga b'abaganga, wawe hodari katika udaktari, babasha gutandukanya umuntu ufite abadayimoni, waweze kutofautisha mtu mwenye ufite umutima mapepo, ukomeretse, yule mwenye moyo n'urwaye ulioumia indwara na zisanzwe. mwenye ugonjwa wa kawaida. Ariko turasirimba tu, Lakini sisi tunacheza tu. reka mbaho urugero. Niwapatie mfano. Abantu bize journalisme muri kaminuza, Watu wamesoma mambo ya habari katika baramutse shule, bakoze geste imwe gusa bagahuza umutima, wakafanya kitu kimoja tu, wawe na umoja, bakora igitangazamakuru nka Al Jazeera. wanaweza fanya chombo cha habari kama Al Jazeera. Abantu bize medicine muri kaminuza, Watu wamesoma udaktari katika chuo kikuu, baramutse ndavuga bene data, nasema mandugu, baramutse bahuje umutima, wakakuwa tu na umoja, bakora ibitaro bya mbere muri Afrika, wanaweza tengeneza hospitali kuu Afrika. babwira inkuru mbi, Niwaambie habari mbaya, bazarinda bafata uhuje. watakufa bila kuwa na umoja.
none agakiza katadufashije guhuza umutima basi. Sasa wokovu kutusaidia basi kuwa na umoja. Mnumva karatumari iki? Mnasikia itatusaidia na nini? Hello. Numunsi wa nyuma wo gusoza. Ni siku ya mwisho nikimaliza. Reka mbabwirize nk'utazagaruka. Niwahubirie kama yule ambaye hatarudi. Iyo baza kuba abanyabwenge. Wangalikuwa watu wenye hekima. Bari kumenya ibi. Wangelijua haya. Bari gutegura iherezo. Wangeandaa mwisho. Mwari muzi ko iyerekwa muri Bibiliya mari imyaka 40 niyo yita generation. Mlikuwa mnajua kwamba maono katika Biblia inamaliza miaka 400. Iyo wubase itorero ntiwubakane n'urubyiruko ruzaramira iyerekwa rigeze kuri some. Rigeze hejuru. Ukijenga kanisa usiwe na wanarika ambao watachukulia maono juu. Uza kumara imyaka 40 ushaje. Utamaliza miaka 400 kama umezeeka. Ntabwo nzi mushumba afite ingahe. Sijui mchungaji ana miaka mingapi. Ariko yafite wongeho 40. Lakini ile akona ukiongeza 40. Uzaba ukibasha kuzamuka escalier. Utakuwa ukiweza kupanda stairs kweli. Hanyuma dukora umurimo w'Imana nkaho tuzahoraho. Tunafanya kazi ya Mungu kama vile tutaishi milele. Ubwenge ni iki? Nugutegura iherezo. Hekima ni nini? Kuandaa mwisho. Ukavuga ngo ibi nkora. Useme haya nafanya. Hari abandi bantu bazabikomezanya. Kuna wengine wataendeleza. Bakabigira byiza kuruta uko mbikora. Wayafanye mazuri kuliko yangu. Iyo utagize bene ubwo bwenge. Kama una hekima kama hii. Iyo bigeze hejuru birahanuka. Ikifika huko juu inaanguka. Kandi kumanuka biruta kuzamuka. Na kushuka ni ngumu kuliko kupanda. Ni mbaya kuliko kupanda. Hanyuma niho ndababwira ngo Yesu azaza. Ninawaambia Yesu atarudi. Dukwiye kugira ubwenge. Tunastahili kuwa na busara. Nashaka kuvuga ibimenyetso bimwe bigaragaza ko Yesu ari hafi kugaruka. Tasema ishara zinadhihirisha kwamba Yesu karibu kurudi. Nuza gusoma Matayo 24 uraza kubibona. Mathayo 24 utayaona. Naho ndavuga ku bakobwa b'abanyabwenge. Naongelea kuhusu wasichana wenye busara. Nababwiye ibintu 8 bari bahuje. Niwaambia vitu 8 walikuwa navyo sawa sawa. Nababwiye kimwe cyabatandukanya. Nimemwambia kimoja kilichowatofautisha. Navuze ku banyabwenge. Nilisema kwa wenye busara. Hanyuma ndashaka kubabwira bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Yesu agiye kuza. Nataka niwaambie moja wapo ishara kwamba Yesu karibu kurudi. Ikimenyetso cha mbere ni ubuyobe. Ishara ya kwanza ni upotovu. Yaravuze ngo mwirinde hatagira ubayobya. Alisema muwe macho kusiwe na yule wa kuwadanganya. Iyo jambo yarigarutseho inshuro nyinshi. Hilo neno limerudiwa mara mingi. Mwirinde hatagira ubayobya. Mjichunge kusiwe na yule wa kuwadanganya. Sinzi niba mubizi ko ubuyobe bumeze nabi. Sijui kama mnajua kwamba upotovu kwa sasa huko. Au munafata igice cy'umurongo akacubakiraho itorero. Mahali mtu anachukua mstari moja anajengea kanisa pale. Kandi Biblia iruzuzanya ntabwo isenyana. Na Biblia inakubaliana haitofautiani. Umuntu ashobora kuyobya abantu akurikije agace k'umurongo. Lakini mtu anaweza potosha watu akitumia mstari moja. Ubuyobe bumeze nabi. Upotovu sahi uko kwa hali ya juu. Ariko reka mbabwire ubundi buyobe tutitaho. Niwaambie upotovu mwingine atushughuliki nao. Niba Yesu yaraje kugira ngo tubone agakiza. Kama Yesu alikuja ili tupate wokovu. Twe tukaba tumwubahira imigata duha. Sisi tunamheshimu kwa mikate anayotupatia tu. Nta buyobe burutubwo. Hakuna kupotea kuliko huko. Kubera ko abo twahoranye nababwiye ngo imigati ni impamba yo mu nzira. Asubuhi nimwambia kwamba mkate ni chakula cha njiani. Yure byisengesho rya data wa twese. Kiangalia ombi la baba wetu aliye mbinguni. Mbere yo gusubiza ibyifuzo byacu hari ibyifuzo 4 by'Imana bigomba gusubizwa. Kabla ya kujibu hitaji zetu kuna hitaji 4 za Mungu zinastahili kujazwa. Kubanza kumenya ko Imana ari data. Ujue kwamba Mungu ni baba. Tukabaho ubuzima buyubaha. Tuishi kwa maisha ya kumheshimu. Hanyuma ubwami bw'Imana bukaza. Ufalme wa Mungu uje. Ibyishaka bikaza mu isi. Mapenzi yake yaje duniani. Akabona kuduha ifunguro ili atupatie chakula chetu cha kila siku. Atulinde yule mwovu. Nuko yabivuze. Ni hivyo alivyofisema. Ariko twebwe ifunguro ryacu ry'umunsi. Lakini sisi chakula chetu cha kila siku. Riraruta kubaha Imana. Ni bora kuliko kuheshimu Mungu. Riraruta kwamamaza ubwami bw'Imana. Ama kutangaza ufalme wa mbinguni. Yaravuze ngo Yesu yakoresheje inama ifite ingingo 3. Yesu alifanyisha mkutano ukiwa na sehemu 3. Yari ifite ingingo 4. Samahani 4. Yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana. Alisema mtafuteni ufalme wa Mungu. No gukiranuka kwayo. Na haki yake. Nibwo ibyo bindi. Ndivyo hayo mengine. Muzabyongego. Mtaongezewa. Twe tuhita ducurika inama. Sisi tukafanya upinduzi. Tubanza gushaka ibindi. Tunatafuta mengine kwanza. Ubwami bukaza nyuma. Ufalme unafuata. Nagira ngo mbibutse ko ushobora kubona ibindi byose ariko ubwami bw'Imana ntibuze. Niwakumbusha unaweza pata mengine yote lakini ukose ufalme. Yakobo yahunze. Yakobo alikimbia. Akoze icyaha cyo kuriganya. Baada ya kufanya dhambi ya kudanganya. Mu myaka 20 yamaze kwa Labani. Siku alimaliza kwa Labani. Mazari yongereye umutungo ba mwinshi. Ng'ombe waliongezeka mali kakua mingi. Na n'inchoreke. Akakuwa watoto na wanawake. Mu myaka 20 cyaha kikiri fresh nkaho cabaye. Lakini alirudi kwa hiyo miaka dhambi ikiwa fresh kama mwanzo. Yambutse ibintu byose cyambu cha Yaboki. Akavusha vitu vyote kwanza. Igihe yambuka hura na malaika. Wakati alikuwa anavuka akakutana na malaika. Aramubwira ngo mpumugisha.
Kamwambia nipe baraka. ko yari afite byinshi, Mbona alikuwa na ubwo mali? umugisha waba ari iki? Baraka ile ilikuwa nini? Ukurikije ibyo Yakobo yari afite, Kifuatilia Yakobo mali birashoboka yake. ko ibyo yari afite bitari umugisha. Labda ile alikuwa na haikuwa baraka. Umunsi bamukoze ku mutsi Siku w'itako, wameguza mshipa akemera wake, izina rye, akakubali jina uwo lake. munsi yabaye sekuru w'imiryango 12. Hiyo siku amekuwa babu wa familia Uwo ni 12. wo mugisha Imana yamushakaga. Hiyo ndio baraka Mungu alitaka kutoka kwake. Ubuyobe Upotovu ulio ntabwo ari ukuyobya abantu gusa, si kufanya watu watupe hari njia tu, ukuyoba mu mitekerereze. hata kwa fikra tunapotea. Mwirinde hatagira ubayoba. Iweni macho, msidanganywe. Icya kabiri Kitu cha pili ni ubwinshi bw'abavuga izina rye bataramwakiriye. ni wingi wa wanaotangaza jina lake bila kumpokea. Biblia iravuga ngo bazirundanyiriza abigisha bahwanije n'irari ryabo. Biblia inasema watajitafutia walimu wanaoambatana na tamaa zao. Bwa mbere nza muri Kenya, Mara ya kwanza kuja Kenya, nagiye gusura itorero, nilitembelea kanisa, nsanga umushumba yazanye imyeyo, imikubuzo. nikakuta mchungaji ameleta fagio. Hari 2005 cyangwa Ilikuwa 2006. 2005 ama na 6. Hanyuma aravuga ngo Imana yampishuriye imikubuzo, Akasema, ikubura inyatsi n'akarande n'ubukene. Mungu amenifunulia fagio zinazofagia mambo yote mabaya. Iyi mikubuzo irakubura rwose ibibazo bigakemuka. Fagio inafagia shida zote zinaisha. Ico gihe umukubuzo umwe waguraga ibihumbi 50 by'amanyarwanda, ubwo byari nka 4,500. Wakati huu fagio ulikuwa 50,000 za Rwanda, 4,500 labda hapa Kenya. Muzi ko bayiguza akajya kuzana indi. Unajua kwamba walinunua hizo fagio akaendea zingine. Ariko mukunda bababeje. Mnapenda wanaowadanganya sana. Nigeze kubwira abakristo banyenda babwira ntumushaka kuzuza abantu urusengero nahanura. Niliambia Kristo wangu nikataka kujaza watu kanisani naweza tabiri. Ubu mu bantu 500 waburamwe umuntu urwaye umugongo. Kwa watu 500 unaweza kosa mmoja mwenye shida ya mgongo. Mu bantu 500 naburamwe umuntu ufite ideni. Kwa watu 500 unaweza kosa mwenye ako na deni kweli. Mu bantu 500 naburamwe umuntu yashwanye n'umugabo nijoro. Kwa watu 500 unaweza kosa yule amekorogana na mume wake usiku. Sivyo mushaka? Si ni hayo mnataka kuambiwa? Ubwinshi bw'abavuga izina ry'Imana ariko batarakijijwe. Wengi wanaosema neno la Mungu lakini hawajaokoka. Bazavuga ngo twarira twanywera imbere yawe, avuge ngo nukuri nibwo bwa mbere mbabonye. Watasema tulihubiri kwa jina lako, waseme ni mara ya kwanza tulikuona. Icyagatatu kigaragaza ko ibi ndi kuvuga, iyo tubonye ubwinshi bw'abameze gutyo ntabwo tumenya ko Yesu ari hafi. Tunapoona wingi wa watu kama hawa hatutambui kwamba Yesu yu karibu kurudi. Icyagatatu ni intambara ziri mu bihugu ariko ziganisha ku ntambara ya gatatu y'isi. Cha tatu ni vita katika nchi tofauti lakini zinaelekea katika vita ya tatu ya dunia. Intambara ya gatatu y'isi iriteguwe kuruta uko tubizi. Vita ya tatu ya dunia imetayarishwa kuliko vile sisi tunajua. Hashize imyaka mike Putin agiye ku nganda z'intwaro. Ni miaka chache tangu Putin aende kwa viwanda vya silaha. Arababwira ngo nibakora intwaro nyinshi bihuse kuko baritegura intambara ikomeye. Akawaambia watayarishe silaha nyingi iwezekanavyo maana wanajiandaa vita kali. Ico gihe abantu isi yagize ngo ni imikino. Wakati wa dunia imefikiria kwamba ni mchezo. Ariko yavuga yarakize. Lakini alijua amesema nini? Sinshaka kuvuga intambara zihari. Sitaki kusema vita zilizopo. Ariko nuko tutazifata nk'ikimenyetso. Lakini vile tusichukulie kama ishara. Cyangwa ngo nuko biterekeje aho turi. Ama mnafikiria aziendi pale tunapoenda. Kila nataka kusema nini? Intambara ya gatatu ntabwo izaba itorero riri inaha. Vita ya tatu haitafanyika kanisa likiwa hapa. Ashobora kuba yaritwaye. Atakuwa amelichukua. Kuko mu ntambara ya gatatu. Maana katika vita ya tatu hazaba harimo akantu kitwa guhora inzigo. Kutakuwa na kitu inaitwa Yesaya 61. Isaya 61. Yesaya 61 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Mstari wa kwanza hadi wa 4. Yavuze ngo yasigiwe, hepfo aravuga ngo no guhora inzigo. Alisema alipakiwa mafuta hata kulipiza kisasi. Muribuka ko icyateye Isirayeli gusenyuka. Mnakumbuka kilichofanyikia dunia iweze kuangamia. Amaraso yazatubeho n'abana bacu. Walisema damu yako iwe juu yetu na watoto wetu. Kuva muri 70 bava ku ikarita y'isi. Alafu akatoka kwa kadi ya dunia. Isi kuba yaranze kwakira umwana w'Imana. Dunia kukataa mwana wa Mungu. Nagira ngo mbabwire ko Imana izahora inzigo. Niwaambie kwamba Mungu atalipiza kisasi. Mu ntambara ya gatatu y'isi, katika vita ya tatu ya dunia, hazaba ibintu twese tutazi. kutakuwa na vitu sote hatujui. Reka mbabwire aho bikeye. Niwaambie kidogo. Ibihugu byinshi bikomeye bifite bomba atomique. Inji nyingi zina atomic bombs. Hagiye mwibaza ngo isinguza ngo Imana izatwikisha umuriro yacanye. Kila Mungu atachoma kwa moto ambao amewasha. Bazatwikwa n'uwo bikoreye. Watachomwa na moto ambao wamejitengenezea wenyewe. Mutekereza gute ibihugu byose bifite bomba atomique baziteye? Mnafikiria vipi inji zote zenye atomic bombs zikiachilia? Isi yashonga nk'ishashi.
dunia itachomeka kama karatasi. intambara ya gatatu y'isi iriteguwe. Vita ya tatu ya dunia imetayarishwa. hanyuma icya kane, Kitu cha 4 ni ukongera kubaho kwa Isirayeli. ni kuishi tena kwa Israeli. kuva umutini utoshe Tangu mtini ni kimwe mu ulipoharibika, bimenyetso Yesu yavuze. ni mojawapo ishara Yesu aravuga alisema. ngo umutini nutoha muzamenye ko ndi hafi. Akasema mtini ukiharibika mjue niko ariko karibu. kuba Isirayeli ihari nk'igihugu Lakini Israeli kuwa kama nyuma nchi, y'imyaka 1870 ivuye ku ikarita, baada ya hiyo miaka yote ilipotoka kwa kadi ya dunia, ntaco bitubwiye. sisi hatujali. nta handi byabaye. Haijatokea mahali nta pengine. gihugu cyamaze imyaka 1800 ngo kigaruke ku ikarita. Hakuna nchi imemaliza miaka 1800 irudi kwa kadi ya dunia. ariko Isirayeli irahari nk'igihugu. Lakini Israeli ipo kama hashize nchi. imyaka 75 Na miaka 75 ni imeisha. ukuvuga ngo kuva Isirayeli ibayeho, Kusema tangu Israeli itorero ishi ryari tena, ribwiwe ngo mube maso kanisa limeambiwa uwe macho, umwanya wose impanda yavuga. wakati wote parapanda inaweza ariko lia. ntaco bitubwiye. Lakini sisi hatujali. cya gatanu, Kitu cha ni 5 akarengane k'itorero. ni kudhulumiwa kwa kanisa. nagira mbibutse ko itorero riri kurenganywa mu buryo buteye ubwoba. Niwaambie kwamba kanisa linadhulumiwa kwa hali ya kushangaza. abari Somalia bakumva ibimvuze, Wale wako Somali wanaweza elewa, abari Sudani bavyumva, wenye wako Sudan wanaweza elewa, abari mu bindi bihugu bitari hano mwavyumva. wale wenye kwa nchi zingine kama si hii wanaweza ariko kubera elewa. ubutesi bwaturenze Lakini maana tumedeka mu sana karere k'ibiyaga bigari, katika nchi hizi za ntabwo maziwa tuzi makuu, akarengane itorero riri kunyuramo. hatujui dhuluma kanisa inapitia. imitwe yitwa y'iterabwoba Yale mambo yanaitwa kuofisha. bahiga ikintu kimwe gusa, Wanatafuta kitu kimoja bahiga tu, itorero. kanisa. iyo binjiye nka hano Wanapoingia hapa baravuga ngo tubahaye amahirwe, abashaka kuba abakristo mujye ku ruhande tubice, wanasema tunawapatia nafasi, abashaka wanaotaka kuba kuwa Wakristo abasilamu mkae namwe kando, mujye ku ruhande. Waislamu nao wakae kando. Imana izatubare ntibinjire hano, Mungu atusamee wasiingie hapa. twahita tumenya abasilamu baririmba muri Tunaweza korali. jua Waislamu wanaoimba kwa kwaya. kubera ko umuntu utihanganira amagambo gusa, Maana mtu asiyevumilia maneno sinzi tu, niba azihanganira gupfa sijui kama atavumilia kufa kandi azizi izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. isi iri abakristo bari mu karengane kukuruta uko tubizi. Wakristo wanadhulumiwa zaidi ya vile tunaweza fikiria. cya gatandatu, Kitu cha 6. mbere yuko mvuga icya gatandatu, Kabla ya kusema kitu cha yaravuze 6, ngo niba bahiga ku musozi umwe muzajye ku wundi, alisema wakiwawinda kwa mlima moja mwende kwa imisozi mwingine, yose mutaratabara. hamtamaliza milima yote kama ibi sijawasaidia. nabyo kugira ngo bibashe n'ubwenge, Hii pia ni busara. ni ukwibaza ngo uyu musozi Imana inshizeho, Unaweza jiuliza, mji Mungu ameniweka niwushizeho ngo ndani, ndawukoreho iki? ameniweka pale nifanye nini? imurenge n'ibyanga Mlenge kikataa, muzajye Nairobi, mwende Nairobi. hanyuma Nairobi n'ibyanga Nairobi mambo yakikataa, muzakomereza ahandi. muendelee mahali ntabwo pengine. imisozi yose izarangira mutaratabara. Miji yote haitaisha kama sijawasaidia. ubwenge buri mu kumenya ngo ahantu ndi nje kuhakora iki. Busara ni kujua hapa nipo nafaa kufanya mwisi nini. turabagenzi n'abimukira, Duniani sisi ni wapita njia tu, ariko mu gihe tukiri mu isi lakini wakati tuko duniani tugomba kubitabaza ku gitereko cyayo, tunastahili kuweka taa tugomba mahali kuba pake, umunyu w'isi, tuwe chumvi ya dunia. tugomba kuba umudugudu Tunastahili udatwikirwa. kuwa mji usioweza kufichwa, kufunikwa. Reka mbabaza, Niwaulize, ni gute Abisirayeli ni vipi wana wa Israeli bamaze imyaka 1800 baravuye ku ikarita y'isi, walimaliza miaka 1800 wametoka kwa kadi ya dunia, bakagaruka bacibuka ururimi rwabo, na warudi wakikumbuka lugha yao, bakagaruka bakira abayahudi bo mu maraso, warudi wakiwa Wayahudi Watavanze. kidamu, bakagaruka bibuka imbibi z'igihugu cyabo. warudi wakikumbuka mipaka ya nchi yao. kugira ngo ushobore ibyo, Ili uweze hayo, ugomba kuba ugomba kuba wubatse neza mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. unastahili kuwa umejengeka vizuri katika sehemu 3: roho, mwili na nafsi. icya gatandatu, Kitu cha 6 ni ugusubira inyuma. benshi bazasubira inyuma bagambanirane, ni bangane. kuanguka. Wengi wataanguka, wasalitiane na wapangiane mabaya. Nagamba mbabwire, muri iki gihe cyo gusubira inyuma, Niwaambia, katika siku hizi za kuanguka, kugambanirana no kwangana ni kimwe mu bimenyetso by'uko Yesu ari hafi. kusalitiana na kuchukiana ni mojawapo ishara kwamba Yesu karibu kurudi. nakoranye umurimo w'Imana n'umuntu, Nilifanya kazi ya Mungu na mtu mmoja, hanyuma aranyicisha. kisha akataka kuniulisha twari dupfuye ikintu kimwe gusa, kwa sababu ya kitu kimoja tu: ko abantu bankunda we batamukunda. watu wananipenda na yeye hawampendi. hanyuma ikirara baguriye kunyica, Yule mtu alilipa niue, nasanze tuzi naye, nilikuta tunajuana. kirambwira, mwana sinakwicurisha umiyanya. Kaniambia, wewe ni rafiki yangu, siwezi kumaliza.
hanyuma ndokose urwo rupfu Nilipookoka kifo hicho, ndagaruka dukorana umurimo w'Imana, nikarudi tukaendelea na kazi ya Mungu. tangana ingaburo ryera, Tukapeana meza ya Bwana pamoja, turakomeza turabatiza, tukaendelea kubatiza pamoja. bazagambanirana, Watasalitiana, bazangana, watachukiana, abantu bazaba bikunda badakunda babo. watu watakuwa wanajipenda hawapendi Ibi wenzao. nabyo ni ikimenyetso cyo kugaruka kwe. Hii pia ni ishara ya kurudi Ubundi kwake. reka mbabazi, Niwaulize, ubu twakagombye kuba dupfiki tunastahili kukosania nini kweli? aho abantu basangira igaburo ryera badashobora gusuhuzanya, Mahali watu wanakula meza ya Bwana pamoja na hawawezi kusalimiana. aho abantu basangira urusengero, umwe haciye undi yahacisha umuriro. Mahali mtu anachangia kanisa lakini hawezi pita pamoja. Imana ishimwe ko inaha bitarahagera. Mungu asifiwe, maana labda hapa haijafika. Icya karindwi, Kitu cha 7, urukundo rwa benshi ruzakonja. upendo wa wengi utakuwa baridi. Niba hari krize dufite, Kama kuna upungufu tuko nao, ni krize y'urukundo. ni ukosefu wa upendo. Kubona abantu bakundana Kuona watu wanaopendana birasa nkaho ni kama ni kitu ngumu. urukundo rwa benshi ruzakonja. Upendo wa wengi utakuwa umeisha. Muzabaririze amatorero 7 ya Efeso, Muulizie makanisa 7 ya Efeso. kurubaho yari yubatse ni muri Turukiya. Ilikuwa imejengwa Taki. Hari amatorero ameze neza. Kulikuwa na makanisa mazuri. Rimwe mu matorero yandikiwe bararibwiye ngo wakoze byose neza, ariko mfite ico nkugaya nuko aretse urukundo rwa mbere. Moja wapo ya makanisa aliambiwa ulifanya vitu vizuri, lakini kitu moja anachukia kwako, uliacha upendo wako wa kwanza. Iryo torero aho ryari ryubatse ubu hasigaye ibisigazwa bya fondation y'iryo torero. Hilo kanisa mahali lilikuwa kwa sasa inabaki tu msingi wa hilo kanisa. Bazizi ikintu kimwe. Kwa sababu ya kitu kimoja tu. Bazizi ikintu kimwe. Ilifanyika kwa sababu ya kitu kimoja. Ko babuze urukundo. Walikosa upendo. Murebe hano mbabwire. Mniangalie niwaambie. Mbabere umunyakuri. Niwaambie ukweli. Nitutagaruka ku rukundo rwa mbere, Kama hatutarudi kwa upendo wa kwanza, bazavuga ngo higeze kubaho. watasema kuliwahi kuwa na, nta mukristo ukihari. kama hakuna Mkristo tena. Kubera ko Kwa sababu nigeze nabwo ico gihe nari ndi hano muri Kenya, wakati huo nilikuwa hapa Kenya, mbona ikinyamakuru nikaona chombo cha habari chanditse ngo waba ufite umugwayi ku bitaro, imeandika unaweza kuwa na mgonjwa hospitali, waba bakwirukanye mu nzu, wanaweza kuwa wamekufukuza kwa nyumba, waba udafite ifunguro, ama unaweza kuwa huna chakula, duhamagare kuri iyi nimero. tupigie kwa hii namba. Ndavuga ngo mbega abantu beza. Nasema jamani, watu wazuri hao. Ndebye hepfo Nilipoangalia hapo chini sanga n'abasilamu, nikakuta ni Waislamu. hari igihugu kimwe, Kuna nchi moja, ntashaka kuvuga izina, sitasema jina. ico gihugu begaranyije abana b'imfubyi 600. Wameleta watoto yatima 600 pamoja. Umwe mu begeranyije abo bana, Mmoja wa watu walioleta watoto wa pamoja, babyara abana bakabata ku muhanda, wale wasichana wanazaa watoto wanatupa kwa barabara. ahitanyura mu matorero makuru ari muri uwo mujyi, Akapita kwa makanisa makuu hapo mjini. Ni mubwira abakristo banyu baze batwara abana baje kubarera. Akasema ambieni Wakristo wakuje wachukue watoto waende kuwalea. Mu bakristo mu matorero yose yanyuzemo, Kwa makanisa yote alipita ndani, yabuze n'umuntu yaza gutwara umwana n'umwe. alikosa mtu hata mmoja wa kukujia mtoto mmoja. Islamu hitirazi batwara bose. Islam ikakuja ikawachukua wote. Bazabagira iki? Tuwafanyia nini? Bazabagira Abasilamu. Watu wafanya Waislamu. Kandi abantu baracahimbaza mu rusengero, Na watu bado wanasifu kanisani. ubuzima bwose burashakomeye. Maisha inaendelea kawaida. Nitutagaruka ku rukundo rwa mbere, Kama hatutarudi kwa upendo wa kwanza, ibyo reka mbirekeraho. hayo niachie pale. Cha munani, Kitu cha 8, kwigaragaza kwa antikristo. kuonekana kwa antikristo ama mpinga Kuri Kristo. ubu antikristo kimwe mu bizatuma isi mwemera, Kwa sasa kitu itafanya watu wapokee nuko mpinga Kristo. azacecekesha intambara zose, Atanyamazisha vita vyote, nuko azakuraho ibyorezo, ataondoa tauni zote, nuko azashira ubukungu ku murongo, atarudisha uchumi mahali pake, nuko azakemura ibibazo by'amakimbirane ari ku isi. atatatua shida ya vita kati ya mataifa. Urebye aho isi igeze, Kiangalia mahali antikristo dunia imefika, bamwakirana yombi, bamwakira bishimye, mpinga Kristo atamlaki kwa furaha, hanyuma ariteguwe. na watu wamejiandaa. Isi ifite ibibazo bitabonerwa ibisubizo. Dunia ina shida ambazo hazina majibu. Kwigaragaza kwa antikristo nako ubona kwiteguwe. Kudhihirika kwa mpinga Kristo unaona Hanyuma kumetayarishwa. icyacenda, Kitu cha 9, ubutumwa bwiza buzagera ku isi hose. habari njema itafika duniani kote. Haragahoraho Imana yazanye internet. Mungu aishi milele ameleta mtandao. Ubu ntabwo nakwinjira Somalia, Kwa sasa siwezi ingia Somalia. hari ahantu henshi ubu ntaye. Kuna mahali pengi siwezi ingia kwa saa Iyo hii. witwa pasteri,
nikiitwa pasta, byo biba ari ikindi cyaha. hiyo ni dhambi. Mperuka kujya gusaba visa mu gihugu kimwe, Nimewaomba visa ya nchi moja. hanyuma ngeze hafi y'umuryango Nilipofika karibu na mahurira mlango, n'undi muntu usohotse tuzinanye, nikakutana na mtu anatoka arambwira tunajuana. ngo uraho pastor. Kaniambia jambo mchungaji. Ndamubwira nturaho, Kamwambia si jambo. ndinjira. Nikaingia. Sinamenya ko kuri reception banyumvise. Sikujua kwamba pale wamenisikia. Deposit impapuro, Nikaweka makaratasi yangu barambaza pale. ngo uri pastor. Kaniuliza wewe ni mchungaji? Nturumva ngo yatwabyumvishe ntuvuge byinshi. Wakaniambia tushasikia usiseme mengi. Ubwo nyene visa yahise ibura. Na hapo nikakosa visa. Nico nari nzize gusa. Ni kwa sababu ya kuwa mchungaji tu. Ariko inkuru nziza, Lakini habari njema, ubu nshobora kubwiriza mu Bushinwa ntavuye muri sari wangu. naweza hubiri China nikiwa Ubu kwangu, nshobora kwinjira Somalia ntavuye muri sari naweza wangu. ingia Somalia nikiwa kwangu, Ahantu hose unshobora kubwiriza muri Yemen ntavuye muri sari naweza wangu. hubiri Yemen nikiwa kwangu. Nagira ngo mbabwire ko ubutumwa bwiza buriho burihuta kugira ngo bugere ku isi hose. Niwaambia habari njema inakimbia ili ijae duniani Sinzi kote. niba hari ubwoko butarimo umuntu yakijijwe nubwo baba batarakijijwe bose. Sijui kama kuna ukoo ambao hauna mtu umeokoka hata Iki kama naco ni si wote. ikimenyetso ko Yesu ari hafi. Hii ni ishara kwamba Yesu yu karibu. Nagira ngo mbibutse ko abakoresha internet muyikoreshe neza. Niwakumbushe mkitumia mtandao Kuri mtumie stasi vizuri. yawe ujye posting ibifite umumaro. Katika status zako weka mambo ambayo Kugira ngo yanasaidia twihutishe wengine Yesu kugaruka. ili tuharakishe kurudi kwa Yesu. Icya 10 ni kubaka urusengero rwa Yerusalemu. Kitu cha 10 ni kujenga kanisa la Yerusalemu. Inshuro ya nyuma duheruka muri Isirayeli, Mara ya mwisho tulitembelea Israeli. batweretse ibikoresho byose bizubaka urusengero. Walituonyesha vifaa vyote vitajenga hekalu. Dusohoka mu cumba ca gatatu, Tulipotoka kwa chumba cha 3, baratubwiye ngo ko twe twiteguye, itorero ry'abanyamahanga mwiteguye mu. walituambia sisi tumejitayarisha, nyinyi watu wa mataifa umejitayarisha vipi? Usanga turacasaba Imana ibiryo Kakuta bado tunaomba Mungu byo chakula, kugaruka kwa Yesu nitubirimo. lakini kurudi kwa Yesu haiko ndani yetu. Ariko nagira ngo mbabwire, Niwaambie lakini igishushanyo mbonera kiramanitse. ramani imeanikwa mahali. Cyakozwe n'Umuyahudi w'Umunyamerika. Imefanywa na Myahudi Marekani. Abanya-Palestine baje kumumenya bamurasira hafi ya yuriya musigiti. Wapalestina walimtambua wakampiga risasi karibu na msikiti. msikiti. Kubw'amahirwe yarongera abaho. Wakafikiria amekufa, lakini kibahati nzuri akaishi. Hanyuma nta kintu na kimwe kititeguwe. Hakuna kitu ambacho hakiko tayari. Abalewi n'abaririmbyi bazakora muri urwo rusengero barepeta amasaha 28. Walewi na Wayahudi watafanya katika hekalu, wako tayari ya leta, nta kindi kintu bemerewe gukora nubwo bajya ku rugamba. Wanakula chakula cha serikali, hawakubaliwi hata kwenda vitani. Hanyuma inka bazatambaho igitambo muri urwo rusengero. Ng'ombe watatoa dhabihu katika hekalu hilo. Baziguze muri Amerika ni inka zifite amabara ajya gutukura. Zimenunuliwa Marekani, zina rangi nyekundu. Imwe yarabatengushe basigaye bagerageza ebyiri. Moja imewafe lakini wanajaribu zingine mbili. Kandi iyo nka igomba gutambwa itarengeje imyaka 3. Na inastahili kutolewa kabla ipitishe miaka 3. Inkuru ikomeye rero. Ubwo rusengero bazagwinjira twaratashe. Hekalu watalingia kama hatuko tena. Hello. Yesu azaza. Yesu atarudi kweli. Azaza. Atarudi. Yesu azaza. Yesu atarudi. Muribuka ko intambara iri kuba hagati ya Israeli na Palestine. Mnakumbuka vita kati ya Israeli na Palestine? Muribuka Hamas ukuntu yateye yitwa? Mnakumbuka Hamas ilivamia kiitwa vipi? Muribuka intambara ukuntu bayise? Mnakumbuka hiyo vita vile iliitwa? Bayise umusigiti wa Rasa. Umusigiti, uriya musigiti wa Rasa. Iliitwa msikiti huu Rasa. Rasa. Bateye ariko bitwa. Walivamia wakivita hiyo. Ndilo jina la vita hiyo. Hanyuma Abisirayeli nabo, Waisraeli nao baragwana kugira ngo bubake. Wanapigana wajenge. Ariko turi mu gicuku. Lakini tuko katika usiku wa manane. Turashasaba Imana ibyo kujya gusa. Bado tunaomba Mungu chakula tu. Aki Imana ibanze biduhe duhage. Kini Mungu atupatie chakula tushibe kwanza. Kubera ko ni twiteguye pe. Maana hakika tuko tayari. Ikindi cha 11 ni ibyorezo. Cha 11 ni tauni. Toya kanseri ni nyinshi kuruta sida kuri ubu. Saratani kwa sahi iko juu kuliko ukimwi. Hajemwo Ebola. Umekuja Ebola. Corona yatumereye nabi. Corona tumeiona vile ilikuwa. Haje n'ubushita nabwo bimeze nabi. Sasa kuna ingine pia. Ibi bintu byose mbabwira ko bitazahagarara. Ibi vyote niwaambia vitasimama. Hanyuma ikindi ni ukwigaragambya kw'ivy'Imana yaremye. Kingine ni maandamano. Nujya kuri Google. Mkiingia kwa Google. Urebe
urebe abantu bishwe n'imyuzure nka tsunami n'ibindi bari gupfa. Uangalie watu ambao wameuliwa na gharika na mengine. Kuri ubu Ubuyapani baheruka kugira undi mutingito ukomeye. Kwa sasa Japan wamekuwa na earthquake nyingine. Hanyuma iyo byabaye twumva ntaco bitwaye kuko bitabaye iwacu. Tunasema ni sawa maana si kwetu. Nese wagira ngo ibimenyetso byose byasohorera hano. Unafikiri ishara zote zitaonekana hapa kweli? Kimwe kiba muri Asia kindi muri Amerika. Moja iko Asia ingine Amerika. Ariko byose bihuriza hamwe. Lakini vyote viko pamoja. Cha 13 ubwenge buzagwira. Cha 13 hekima itakuwa kila mahali. Nahoze mbwira abo twatangiranye. Niliambia wale tulianza nao. Iyi internet twishimiye kuri ubu ikora neza. Mtandao ambao tunafurahia kwa sasa unafanya kazi vizuri. Mu gisirikare cha Israeli bayikoresha muri 86. Katika jeshi la Israeli walitumia mwaka wa 83. Hanyuma mutekeza ko ubu bageze he? Mnafikiria kwa sasa wamefika wapi? Ntabwo bivugika. Hatuwezi eleza. Ni nibanga ntabwo bikwirwa mu mitwe yacu. Hata ni siri hatuwezi kuelewa. Ubwenge bwa benshi buzagwira. Hekima ya wengi itakuwa nyingi. Chagiye cha ya myaka yacu ku bantu bakuru bari hano. Ile wakati wa miaka yetu kwa watu wazee tuko hapa. Wari kukubwira ko uzavugana n'umuntu ari muri Amerika murebana. Wangekwambia utaongea na mtu akiwa Marekani mkionana. Wari kumubwira ko ari umusazi. Ungemwambia yeye ako na kichaa. Kuri ubu birashoboka. Lakini kwa sasa inawezekana. Birasa nk'isi yose umuntu agendana mu kiganza. Ni kama dunia yote unatembea nao mkononi. Hanyuma utekeza ko 2050 bizaba bimeze. Unafikiria 2050 itakuwaje? Shobora kuba tutazaba tukigendera hasi. Tunaweza kuwa tutembelei chini tena. Ntabwo nzi uko bizaba bimeze. Sijui itakuwaje. Ubwenge buzagwira. Hekima itakuwa nyingi. Hanyuma ikindi ni inzara. Kingine ni njaa. Inzara imeze nabi. Njaa kwa sasa iko inasumbua. UN iravuza induru. UN inapiga kelele. Ariko ntaco yahindura. Lakini haiwezi badilisha chochote. Ni kimenyetso. Ni ishara. Cha 15. Ya 15. Uko byari biri mu misi ya Noa niko bizaba mu kuza ku mwana w'umuntu. Vile ilikuwa siku za Noa itakuwa hivyo kwa kurudi kwa mwana wa Adamu. Bashize imbere ibirori kuruta kubana n'Imana. Watu wataweka mbele sherehe kuliko kuishi na Mungu. Turabashimira ko mwaje. Tunashukuru kwa kukuja kwenu. Ariko muri iki gihe uhamagaye abantu gusenga ntubabona. Lakini siku hizi ukiita watu kuomba hauwaoni. Ariko ibahamagaye ngo tujye. Lakini ukiwaita tukule. Nta usiba. Hakuna anayekosa kukuja. Ko abantu bakunda imisi mikuru. Watu wanapenda sikukuu. Nashoje ndagira ngo dusenge. Nimemaliza, nataka tuombe. Yesu kwaza vuba uriteguye. Yesu anarudi haraka, uko tayari? Kuza ko azaza. Kurudi atarudi tu. Biblia ngo iyaba nyirurugo yarazi ko inzu yishobora gucukugwa. Biblia imetuambia kwamba kama mwenye nyumba angejua kwamba wezi watakuja, ntabwo yakunze ko inzu ye yibwa. Hangekubali nyumba yake ivunjwe. Mwarese tukaba maso. Simwache tuwe macho. Mwarese tugakoresha igihe Imana iduhaye neza. Mwache tutumie wakati Mungu ametupatia vizuri. Tugakoresha igihe mu gusa na Yesu. Tutumie wakati huo kufanana na Yesu. No guhinduka no gukora ivyo Imana ishaka. Na kubadilika na kufanya mapenzi ya Mungu. Ntabwo mvuze ibi byose ngo mbatera ubwoba. Siseme haya yote ni waofishe. Nagira ngo bidufashe gusa kuba maso. Nataka yatusaidie tu kuwa macho. Tunamisha maso dusenge. Tuinamishe nyuso tuombe. Hari umuntu uri muri literaniro. Kuna mtu katika kongamano hili. Uvuga ati ngewe mazi imisi mu ntege nke. Anasema mimi niko na siku nyingi kwa udhaifu. Mazi igihe narasinziriye. Ina siku nyingi nimelala. Ndi mfasha umwanzuro wo gukanguka. Nimeamua kuamka. Mazi igihe ndi mu ntege nke. Ina siku nyingi kwa udhaifu. Ndasaba Imana imbaraga. Naomba Mungu nguvu. Hari umuntu yaba ari muri literaniro. Kuna mtu anaweza kuwa kwa kongamano hili. Uvuga ati ngewe sinkijijwe. Anasema mimi sijaokoka. Ndashaka guha Yesu ubuzima bwanjye. Nataka kupatia Yesu maisha yangu. Uwo muntu yaba hari ngo haguruke. Huyo mtu anaweza kuwa hapa asimame. Waba wigiriye neza. Unaweza kuwa umejiokoa wewe. Wafashe icyemezo utazicuza. Unaweza kuwa umechukua uamuzi au utajuta. Umuntu wese yumva twasengana umwuka wari afite icyo avuganye nawe. Mtu anasikia tunaweza omba pamoja, Roho amenena naye. Ahagarare mu mwanya we dusenge. Asimame kwa nafasi yake tuombe. Kuza ko azaza. Kurudi Yesu atarudi. Nta mpamvu izamubuza kugaruka. Hakuna kitakachomkosesha kurudi. Tukiye guhora turi maso. Tunapaswa kuwa macho. Kugira ngo uwo munsi uzaba umunsi w'umumaro. Ili siku iwe siku ya manufaa. Hanyuma azavuge ngo nuko bagaragu banjye beza. Aseme ni hivyo watumishi wangu wazuri. Nagira ngo dufatanye gusenga. Tuambatane kuomba. Ubwire Imana ukuri ku mutima wawe. Ambia Mungu kweli wa moyo wako. Ubwize Imana ukuri. Ambia Mungu kweli. Yiteguye kukugirira neza. Amejiandaa kukufadhili. Mana ya Abrahamu. Mungu wa Abrahamu. Mana ya Isaka. Mungu wa Isaki. Mana ya Israeli. Mungu wa Israeli.
aba bantu bahagaze imbere hao yawe watu wamesimama mbele zako ntabwo ari uko ari abanyabyaha kuruta si wenye abandi, dhambi kuliko wengine, bashaka kukubwiza ukuri wanataka kukuambia ukweli k'ubuzima babayeho. kwa maisha wanayoishi. Birashoboka ko banyuze mu ijoro, Yawezekana wamepita kwa usiku wa bahuye manane, n'igicuku, wamekutana na usiku wa bacika manane, intege, wakakata ariko tamaa, bifuje lakini gukanguka. wametamani kuamka. Icyabazanye mu rusengero Kilichowaleta nuko kanisani imitima yabo ni igukunda. mioyo yao inakupenda. Ndasenga kugira ngo intege nke zabo Naomba ili udhaifu wao zihinduke imbaraga, zibadilike kuwa nguvu, gutsindwa kwabo kushindwa kwao bihinduke iwe gutsinda. ushindi. Ineza y'Imana nibane na Wema wa buri Mungu uwe wese. na kila mtu, Ijwi rya mucira urubanza sauti na umhukumu risimbugwe n'ijwi ry'amahoro. ukuwe na simu, Muha amahoro mu mwuka we, mpatie amani muha moyoni, amahoro mu bugingo mpe bwe, amani kwa muha nafsi, amahoro mu mubiri we. mpe amani kwa mwili wake. Ndasenga ngo ibyamutsinda Naombea ndiyo mshinda, mushoboze kubitsinda. mpe nguvu Ubuntu kuyashinda. bw'Imana bubane na buri Neema ya Mungu wese. iwe na kila mtu. Ibimvuze ni byinshi, Yale nimesema ni ndasenze mengi, ngo umwuka wera naomba Roho Mtakatifu adushoboze kubikora, atuwezeshe tuba kuyatenda, abatsinzi no kurushaho, tuwe washindi zaidi tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo. Ndagushimiye ko bakunda, Nakushukuru unawapenda, gushimiye ko uzabana asante natwe, utaishi gushimiye nasi, ko uzabana asante n'itorero kuishi na kanisa mu izina lako rya Kristo katika Yesu. jina la Kristo Yesu, Amen. amen. Nagira ngo dusengane n'abantu bagwaye Tuombe na watu wagonjwa ariko bizeye ko Imana ishobora byose. lakini wanaoamini kwamba Mungu ni muweza yote. Imbaraga zazuye Yesu Nguvu zilizofufua Yesu zibasha kuzura ubuzima bwawe. zaweza fufua maisha yako. Ndashaka gusengana n'umuntu wa kabiri Niombe na mtu wa pili ufite icyifuzo mwenye ako na hitaji gikomeye nzito, ariko nawe yemera ko Imana ishobora lakini byose. anakubali kwamba Mungu ni muweza yote. Wumva ko mu by'Imana ishobora n'ibyawe biri. Anaweza sikia kwamba kwa ile Mungu anaweza hata yake Niba anayaweza. urwaye Kama wewe ni mgonjwa cyangwa ufite ikindi kibazo ama uko na shida nyingine, ariko wumva ko Imana ariyo yabikora, lakini unasikia ni Mungu tu anaweza kuyafanya, haguruke dusenge. simama tuombe. Mwami Yesu, Bwana Yesu, turi imbere yawe. tuko mbele zako. Aba bantu bahagurutse bahamya ko ushobora byose. Hawa watu wamesimama kushuhudia unaweza yote. Muri byose harimo diabete, Kwa vyote kuna ugonjwa wa sukari, muri byose harimo kanseri, kwa vyote kuna saratani, muri byose harimo ibibyimba mu kwa nda, vyote hata kuna ufimbe tumboni, muri byose harimo abatwita zikavamo, kwa vyote kuna wale wanabeba mimba inatoka, muri byose hari abamaze imyaka myinshi barabuze urushako, kwa vyote kuna wewe umemaliza miaka bila ndoa, muri byose harimo indwara z'uruhu, kwa vyote kuna magonjwa ya ngozi, muri byose harimo indwara z'amaraso, kwa vyote kuna magonjwa ya damu, muri byose harimo gutanga ibitotsi, kwa vyote kuna kuleta usingizi, muri byose harimo gukiza abantu kwibagirwa, kwa vyote kuna kuponya watu kusahau, muri byose harimo gukiza abantu kurota nabi, kwa vyote kuna kuponya watu kuota vibaya, muri byose harimo kuva munsi yo gutsikamigwa Kwa n'agahinda gakabije. kuna kutoka kwa nje ya kulemewa na huzuni kali. Ndasenga mu izina rya Yesu, Naomba katika jina la Yesu, ndatangaza ko iyi mibiri ari insengero natangaza mili z'Imana. ni hekalu za Mungu. Satani ntufite aho gucumbika. Shetani hana makao Iyi pale. mibiri ni insengero Hii z'Imana. mili ni hekalu la Daimoni Bwana. nguhaye itegeko, Pepo na kuamrisha, hunga iyi mibiri, kimbia kutoka va kwa muri iyi mili, mibiri, toka kwa hii mili, tsindwa mu izina rya shindwa Yesu. katika jina la Yesu. Hari abandi bafite imisozi imbere yabo, Unanyokwa na milima mbele yao. wabwiye Zerubabeli ngo si kubw'amaboko, Ndiyo Bwana, si kubw'imbaraga, si kwa nguvu, ni kubw'umwuka ni kwa Roho w'Imana. wa Mungu. Umwuka w'Imana nasenye iyi Roho wa misozi. Mungu abomoe milima Wavuze ngo hii. nitugera kwizera Ulisema tukiwa na kungana imani n'akabuto ka kama sinapi, tunda la tuzabwira haradali, imisozi yimuke. tutaambia milima Iyi misozi ihame. tuhaye itegeko, Milima hii niva tunaiamrisha. imbere y'abantu b'Imana. Itoke mbele ya watu Reka wa aba Mungu. bantu bazazana ituro Watu walete ry'ishimwe, sadaka ya baze shukrani. mu nzu y'Imana Waje bagushimira nyumbani mwa Mungu kubw'imisozi wakukusifu. yasenyutse Kwa imbere milima yabo. iliyobomoka mbele yao. Remera ishimwe mu kanwa kabo, Umba shukrani kwa kila baha kitu. umwanya wo gushima Imana, Wape muda wa kushukuru barindisha Mungu. imbaraga zawe. Walinde kwa nguvu Ijambo zako. riravuga ngo kurira kwararira umuntu Unasema nijoro, mtu anaweza lia ariko usiku, mu gitondo impundu lakini zikavuga. asubuhi kuna Turasenze ngo baremere mapambazuko. impundu, Tunaomba bakure uwape mu ijoro mapambazuko. ryijimye, Uwatoe kwa usiku wa bakure manane. mu mubabaro, Uwatoe kwa bagirire huzuni. ubuntu kubw'ukwera kwawe. Waneemishe kwa utakatifu Mwami, wako. buri wese uzi impamvu Bwana, ari aha, kila mtu anajua uzi mbona ibyo ako hapa. akwiringiyeho, Unajua yale anatumaini ukora kwako. imirimo ikomeye, Tenda makuu, wiyerekane nk'Imana. ujionyeshe kama Mungu.
urakoze Yesu, Asante Yesu. urakoze kuri aha hantu, Asante kuwa mahali uri hapa. ahantu kugira ngo Uko ubohore, hapa ili uri ufungue. ahantu kugira ngo Uko ukize, hapa ili uri uponye. ahantu kugira ngo ureme Uko hapa ishimwe, ili ulete uri shukrani. ahantu kugira ngo ukore imirimo Uko hapa ili ikomeye. utende miujiza. Ijambo ryawe riravuga ngo ibimenyetso bizagendana Sema ishara n'abizera, zitatembea na waumini. bazirukana abadayimoni, Watafukuza mapepo. bazafata inzoka, Watashika nibanywa nyoka. ikintu cica Wakikunywa ntaco sumu. kizabatwara na hato. Haitawadhuru. Ndasengeye umuntu wese Naombea yarozwe, kila mtu yaba aliyerogwa. ubwo yariye mu kanwa Ama ni sumu cyangwa ubwo amekula. yatambutse mu Ama muhanda, alipita njiani. iyo myuka mibi Hizo roho nitsindwe, chafu zishindwe. abantu b'Imana babohoke. Watu wa Mungu wafunguke. Ndasengera ibiganza by'abantu Naombea b'Imana mikono ya watu kugira wa ngo Mungu. bikize inyatsi Ili mu wapone izina bahati rya mbaya Yesu katika Kristo. jina la Yesu Ibyo bagerageza Kristo. gukora Wanajaribu bikanga, kufanya ibiganza inakataa. byabo bigira umugisha, Mikono yao iwe na bagira umutwe baraka. muri byose, Wafanye kichwa kwa barindishwe yote. imbaraga Walinde zikomeye. kwa nguvu za Mwami Mungu. muri iki gihugu Baba katika bagira nchi umutwe hii. muri byose, Wawe na kichwa kwa yote. barindishwe ubuntu bwawe. Walinde kwa neema yako. Turagushimiye, Tunakushukuru. turagushimiye, Tunakushukuru. turagushimiye Tunakushukuru. ko uyu muntu yarota nabi Huyu mtu alikuwa ari anaota buryama vibaya. akarota neza, Ataota vizuri. uyu muntu Yule atasinziraga hakuwa analala. kuri bumuhe kuryama Utampa agasinzira, usingizi. uru rugo rwari rugiye Hii boma gusenyuka, karibu ibomoke. kuri rugiye kugubaka Utaijenga kugira ngo rugire amahoro. ili iwe na Yewe amani. mwami w'amahoro, Bwana wa yewe amani. mwami w'amahoro, Mfalme wa yewe amani. mwami utanga amahoro, Mfalme wa tanga amani. amahoro, Toa amani. tanga amahoro muri izi Peana ngo, amani kwa wubaka familia ingo hizi. zari zigiye Jenga gusenyuka bomba zilikuwa mu karibu izina rya kubomoka. Yesu Kristo. Katika jina la Uyu Yesu muntu Kristo. yaragiye kwiyahura, Huyu mtu karibu ajinyonge. yumvaga ashaka gupfa, Alikuwa gupfa anasikia bimurutira kubaho. Pada- Ndatangaza ubuzima hejuru Atangaza ye, uzima ndani yake. umuhe ubuzima, Mpe uhai. mwami utanga ubuzima, Bwana upeanaye uhai. mwami utanga ubuzima. Mfalme unayetoa uhai. Uyu muntu tumusabiye Huyu mtu ubuzima, tunamwombea uhai. uyu muntu tumusabiye Huyu ubuzima, mtu tunamwombea uhai. uyu muntu tumusabiye Huyu ubuzima. mtu tunamwombea uhai. Mukure munsi yo Mtoe gutsikamirwa, kwa nchi ya muhe imbaraga kulaniwa. agirirwe neza Mpe nawe. nguvu atendewe wema nawe. Urakoze mwami, Asante Bwana. dusengeye umurimo wawe muri aka Tunaombea kazi gace. yako katika nchi hii. Wigeze uvuga kuri Betelehemu, Uliwahi sema kuhusu uravuga ngo Bethlehemu. nubwo uri muto mu Sema ntara ya hata kama Yuda, umdogo muri katika wowe Yuda, hazavuka ndani abandi. yako kutazaliwa Turasengeye wafalme. umurimo wawe Tunaombea kazi kugira yako. ngo uwubake, Uujenge. uwuhagarike, Uisimamishe. imbaraga zawe zikora imirimo Nguvu zako zitende ikomeye. makuu. Mwami twese nk'itorero Bwana, sote kama turasabye kanisa ubwenge, tunaomba hekima. duha ubwenge, Tupe hekima. duha ubwenge bwo kugira amavuta, Hekima ya kuwa na mafuta. uduha ubwenge mwami bwo kugutegereza, Hekima ya kukungoja Bwana. uduha ubwenge bw'uko twakwitwara mu isi Hekima ya yononekaye, vile tutajibeba kwa dunia uduha ubwenge imeharibika. ukuntu twakwitwara. Tupe hekima Mwami iki gihugu catwakiriye kujibeba kwa nchi hii imetupokea. turagisabira umugisha, Tunaiombea baraka nchi hii. tucirukanyemo imyigaragambyo, Tunafukuza maandamano. tucirukanyemo intambara, Tunafukuza vita kwa nchi tucirukanyemo hii. ubugome, Tunafukuza uasi. tucirukanyemo umwijyane, Tunafukuza tucirukanyemo ibibi. na mabaya Mwami yote. ibirenge by'abantu bawe ni byiza ku Miguu yako ni misozi, mizuri iki milimani. gihugu cacumbikiye abantu Nchi hii benshi bava imepea mu watu bihugu wengi makao kutoka bitandukanye, nchi tofauti. ntibazagira ibyago, Wasiwe na ntibazagira taabu. ibibazo. Wasiwe na Ubuntu bw'Imana maafa. nibutwikira iki Neema ya Mungu kirere, ifunge kandi hewa tucirukanyemo umwuka w'urupfu, Tunafukuza roho ya wambaraga mauti. mbiwe zica, Nguvu za wahembera kuua. ibi rya Satani. Pembe la shetani. Sindwa, Shindwe. sindwa, Ushindwe. sindwa, Shindwa. va muri iki gihugu. Toka katika nchi Ubuntu hii. bw'Imana nibube hano. Neema ya Mungu iwe Mana hapa. duhagaye kukubwiriza ubutumwa Mungu, bwiza, asante kwa kuhubiri habari duhagaye njema. ko kuzana abantu kuri Na Yesu, kuleta watu kwa Kristo. duhagaye ko kugukorera. Tunataka kukutumikia. Mwami Yesu Kristo, Bwana Yesu Kristo. ndasengeye irekwa ry'itorero, Naombea maono ya kanisa hili. ryitwa itorero ku isi hose. Naitwa kanisa la Kristo Turasenze ngo ulimwenguni. iriyere kuzarigeze ku Tunaomba mpera y'isi. uyafikishe kwa misho ya Mwami dunia. ubuntu bw'Imana bugwire Neema ya hano, Mungu iwe ubwo hapa. bagiha agaciro ubutumwa bwiza wanadhamini bw'ubwami Habari bw'Imana. njema ya ufalme wa Uzabagira Mungu. umutwe ntuzabagira Wafanye umurizo, kichwa si mkia. ubagure muri byose. Uwapanue kwa yote. Ndasengeye aba bantu, Naombea watu ubahagurutse mw'abamisiyoneri, Uwasimamishe kama ubatume missionaries. mu Burayi, ubatume Ubatume muri Ulaya, Amerika, Marekani. ubatume Australia, Watume Australia. ubatume muri Aziya, ubatume Watume mwami, Asia, watume. uhagurutse ingabo zikomeye. Wasimamishe kuwa jeshi kuu. Ezekieli yabonye amagufa yumye, Ezekieli akaona mifupa uramubaza ngo imekauka. muri aba bantu havamo Amuuliza kwa ikintu, watu kunaweza aravuga toka ngo kitu. mwami niwe ubizi. Asema Bwana ni wewe unajua. Uravuga ngo hagarana nanjye, Asema simama nami. uhanura uko utegetswe. Tabiri vile unaamrishwa. Aravuga ngo mwamagufa mwe, Asema enyi mwumva mifupa. ijambo Sikieni ry'Uwiteka. neno la Bwana. Hari ibyo tureba Kuna yale tunaangalia. bimeze nk'amagufa, Ni kama mifupa. ariko icyo tugushimiye Lakini kile tunakushukuru. nuko amagufa agira amatwi, Hata mifupa ina nuko ibibazo masikio. bigira amatwi. Shida zina Yewe masikio. mwamagufa mwe, Enyi mifupa. mwumva ijambo Sikieni neno ry'Uwiteka. la Bwana.
ibibazo nibigira amatwi shida zina masikio. nibyumva ijambo Zisikie ry'Uwiteka neno la Bwana. nibyumva ijambo Zisikie neno la ry'Uwiteka Bwana. igufa nirisange rigenzi Mifupa ryayo iende kwa mifupa imiryango mwenzake. itatanye Familia n'uyihuze imetawanyika mu izina ipatanishe. rya Yesu Katika jina la waremye Yesu. imiryango ngo ibe hamwe Naomba familia ziwe ntabwo pamoja. wayiremye ngo itatanye Si kuwa buri gufa kando. nisange rigenzi ryayo buri wese umuhuze n'umugisha wamuremeye Kila mtu upatanishe na buri baraka wese umuhuze yake. n'umugambi wawe Kila mtu na buri kusudi wese lake umuhuze upatanishe. n'imigambi yawe Kila mtu buri mpatanishe wese na umuhuze kusudi lako. n'iyerekwa Kila mtu na umuhagarika maono. akwiriye Ndiyo Yesu. mushire kuri moriya ye Umweke kwa moyo aho wake. yagirira umugisha Pale atapata ahari inama yo baraka. gucungura Isaka Mahali kuna ahari ijambo kondoo ritugira kumkomboa sekuruza Isaki. w'amahanga Babu wa imani. mwami turasenze Baba, uko tunaomba. Ezekiyeli yabonye bahagaze Ile ku Ezekieli maguru aliona yabo baada ya aba ariko wamesimama buri kwa wese miguu. umuhagarika mu mwanya we Simamisha kila mu mtu kwa izina nafasi rya yake. Yesu Katika abari jina mu la mwanya wo Yesu. gusuhuza Wale umutima wako madarau. ubahe guhagara mu mwanya w'ishimwe Wapatie furaha. abari bashobewe Wale walikuwa ubahe ibihe wamekosa nama. byiza Wape ubuntu nyakati bw'Imana nzuri. nibutuzeho Neema ya Mungu iwe kwetu. umuririmbyi yaririmbye ngo hamaze kugura urujojo twifuza umuvumbi wawe Mana twabonye imvura y'urujojo twabonye imvura idahagije twifuza imvura ihagije ubuntu bw'Imana nibugwire ubuntu bw'Imana nibugwire abise wabakuye ku gutungwa n'amanu ubageza ku rwego bahunika mu bigega wabakuye ku kuzenguruka mu butayu babona gakondo yabo turasenze mwami ngo utugusheho imvura y'ububyutse utugusheho imvura y'umugisha kandi mu bice byose igice cy'umwuka n'igice cy'ibifadika turasenze gusuka imvura y'umugisha imvura y'umugisha ahari ububyutse wavuze ku itorero bwatangirira muri iri ahari mwama amasezerano yawe yakuzura uyu munsi yakuzura uyu munsi twavuga nka Simeyoni ngo uyu munsi amaso yanjye abonye agakiza k'Abisirayeli akimana yiteguye kera ahari uyu munsi icyo dutegereje igihe kinini cyatangirira muri aba bantu duhindure mwami duhe kubaho twiteguye duhe kuba abantu bategereje duhe kuba abantu bategereje imigambi yawe duhe kuba abantu bategereje gukikira amasezerano duhe kuba abantu bategereje gukikira icyo wavuze aho tuzavuga ngo usezereye mugaragu wawe amahoro kuko amaso yanjye abonye agakiza k'Abisirayeli twereke ubumwe bw'abizera twereke urukundo mu bagukunda twereke mwami ubumwe bw'abana b'Imana garura ibihe byiza sohoza amasezerano aho twumvanye ba sogokuru aho twumvanye b'abantu basengeye mu misozi aho twumvanye b'abantu mwami bagendanye nawe amasezerano y'aka karere yasohoze mwami amaso yacu abirebe tubone ineza y'Imana tubone ubwiza bw'Imana no gukora kw'Imana tubone ubushobozi bw'Isumba byose bukorera mu rubyiruko rwacu niko ijambo ryawe rivuga ngo abasore n'inkumi bazuzura umwuka wera bazavuga indimisha dusoze haya amasezerano mwami kangura ubwenge bw'urubyiruko rwacu bahe kuvumbura ibintu bikomeye bahe mwami gutera intambwe za ngombwa ubwami bwawe nibuze 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 bwimura intambara muri aka karere ubwami bwawe nibwimura ubwami bw'abadayimoni ubwami bwawe nibukubite hasi abacunyi n'abarozi ubwami bwawe nibwimura imyuka ubwami bwawe nibuze ubwami bwawe nibuze ubwami bwawe nibuze amahoro atembe nk'uruzi ubwami bwawe nibuze mwami ubwami bwawe nibuze inkuru nziza ivuye ku Mana nihagarika inkuru mbi twirirwa twumva z'abapfuye abanyazwe n'ibindi duhe inkuru nziza y'ubwami bw'Imana duhe inkuru nziza duhe inkuru nziza duhe inkuru nziza ntabwo ukoresha ibinyambaraga ntabwo ukoresha abantu bahambaye ababembe babashije kuvuga inkuru nziza wampirifiye amaguru y'ababembe abanzi ngo bumva ari nk'ingabo zivuye muri Egiputa ngo zafatanyije n'iza Etiyopiya ngo zikaba zitabaye Isirayeli turasenze ngo wampirifiye ubuzima bwacu mwami ngwino udushigikire
abanyegiputa baravuze ngo tuve inyuma y'Abisirayeli, kuko Imana igwanya abanyegiputa ikagwanira Abisirayeli. Mwami turasenze guhagarane natwe, kandi uri kumwe natwe, umubisha ntawe, ntawaduhangara, ntawadushobora. Uri kumwe natwe turabatsinze no kurushaho, uri kumwe natwe tuzatera imbere, uri kumwe natwe tuzaba umutwe ntituzaba umurizo, uri kumwe natwe ntituzasabiriza, uri kumwe natwe bazadutera bazananye inzira imwe, bahunge baciye mu nzira zirindwi. Uri kumwe natwe ntabwo izaduhangara, uri kumwe natwe uzakorana natwe ibintu bikomeye. Mwami izina ryawe ryubahwe, ubuntu bwawe bubane natwe, utugirire neza kubw'ukwera kwawe. Niko ijambo ryawe ravuga ngo ubwo wakunze gukiranuka nico nzagukiriza, nzagushira hejuru kuko wamenye izina ryanje. Ndasenze ngo mu mitwe yacu wuzuzemwo kumenya Uwiteka, mu mitwe yacu Mwami, kuko twamenye izina ryawe nico uzadukiriza. Utwuzuzemwo kumenya, utwuzuze ihishurirwa, utwuzuze ibintu bisha tutari tuzi, ibintu by'ubumana. Tugere ku mutima wawe, dukora ibiri ku mutima wawe, uduha ubwenge bwo gukora ibiri ku mutima wawe. Twe gukora ibibonetse byose, dukora ibiri ku mutima w'Imana, dukora ibiri ku mutima w'Imana. Igihe Gideyoni wamuhamagara yari afite intege nke nyinshi, ubona atabibasha, waramubwiye ati ndi kumwe nawe. Niba ufite ubwoba ujyane n'umuntu wawe ujye kumva iby'Abamidiyani barose. Yumva umwe abwira undi ngo narose irobe ry'ubugari riza risenya amahema y'Abamidiyani. Undi aramubwira ngo ibyo si ikindi ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Turasenze ngo ijambo ryawe ryigaragaze muri iri torero nk'uko ryigaragaje muri Efeso, risenya amahema y'Abamidiyani, risenya amahema y'abazimu. Abazakenera ububyutse bazabusange hano, abazashaka gukira indwara bazazisange hano, abazashaka guhemburwa, abazaba bakeneye ihumure, kubaho kwawe gutwikira ahantu. Ndagushimiye ko ibi bindi ni muri bishobora kwirukana ingabo 120. Erega ubwo bwami wabubitse mu nzabya z'ibumba. Urumuri rurimo gusa mu rwabya rw'ibumba ushobora kuruhindura nka bombe. Abantu bakoranye nabo ntibari bafite ibiro byinshi, ntabwo bari abantu b'ibihangange, ntabwo bari abadogiteri bamwe muri bo, ariko wakoranye nabo ibintu bikomeye. N'ubu biracashoboka, ubwo tugihari biracashoboka. Ubwami bwawe buze, ineza yawe ibane natwe mu izina rya Yesu, amen.